mira randa similar ming serom galo no FM hlekani yakwamkela khona ngengisela stage shurko hlekani lo namuhla imsumbunuko suku irabo nongo rangwetile ya mawane le mana magidibiri makumembiri mone mina ni kalanga pet matebula ngwana smart wa jimo xithango mo xingitana wa chechana makuna la wandandazi yakwamkela ko ngona ko iAfrica wa vulavula umelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa yabona kula swa kumina na wena ikota kufamba swin'we hlekani lo kunjani mingisero wamkana lo na FM makomba ndlela lava kumina na wena ikota kubula itakota kutwa ku itakota kutwa ku xiyimo xa timhaka tingani namuhla irurela premier wa xifunda xa Limpopo hi awara ya n'we hlekani lo ta va ka bula na vona dokotela Phophi Ramathuba hi vona ta va ka bula na vona eka ntlhanu timinete ku bila awara ya n'we hlekani lo betere va xave nkarhi va khalango lava ku ta ku hi ta tshama hi bula hi yo mhaka na namuhla hi hlanganile hi ku hi ta bula na vona hi ndlela yoleyo se loko ha rindele ku bula na vona hi awara ya n'we hlekani lowu mina na wena ni lava hi sungula hi languta ka timhaka leti ti khumbaka tiko ra hina xivutiso i ku tanihi vaaki va tiko leri xana ha ri rhandza tiko ra hina ke hi sungulerini ku ri zonda tiko leri i mhaka yo sungula leyi ni lavaka ku hi vulavula hi yo lexi ni fikisaka ku va hi vulavula hi timhaka letiwani mingisero mehe i timhaka ta leswaku loko wo languta sweswi nga humelela a Blankwater xikombiso xikolo vanhu va yiva ivi va tlhava hisa ne se ivi ti vutisa ku i va munhu a kha lava ku fikelela yini phela xitoko xexo loko i yive kan'we ya xavisa swi herile vhiki leri ta ku ya sitoka kwi i hanya yini i kombisa mihleketo yeleyo se swi vula ku a wu yi rhandzi dyondzo ya vana van'we hi ku lexi ni pfumelaka na xo ku swi nga endleki ku ri munhu wa kule a nga lo humelela a langa xikolo lexi ni vavaku ve ri a hi ro sungula swi ndleka laha xikolweni lexiya leri loko swi ndleka ro sungula a ku va nga na nhlanga leyi nga baleka kambe na swi tiva ku un'wana yi tiva swin'wana mara mi teka xiboho xa ku mi miyela a mi tingheni hi mhaka yini a ni tivi loko hi ku hela loko ka vhiki lowu a ni kha ni famba laha patwini leriya ra le makona le Boksburg prison hi tshame hi ya haxa leyi hi ku seketeriwa hi va ndhawu leyi ya Makhotso se Zandi va ta va swi tsundzuka a ku ri kahle ngopfu ndhawu leyi ku ri na patu leri a ri layitha ku sukusela loko khi suka ku hala va Windmill Park hi patu leri ra Force Lawrence marivo ita ku ri kahle ku tshoveleriwe swilo tilayiti leti hinkwato ka ha ri ha nchumu i xinyami ni tsundzuka mhani van'wana va nghena kwala ka nongonokolo a va hamba va vulavula hi swona se xivutiso ku ha ri rhandza na tiko leri kumbe ku na swin'wana swi nga cinca hi pfuneni ku twisisa mhaka leyo hi bula hi yo mhaka leyi kasi ya vumbirhi leyi ni lavaka ku hi yi languta i timhaka ta ngoma kumbexani ta sungula la ka vuhosi bya ka Bungeni ku loko mi tshika mi lave ku angula ka mhaka leyi ni lavaka ku vulavula yona a mi amukela nomboro ya mina yi na vakulukumba lava va fambisaku na N'wamabunda ina yona Sis Florence lava va GW Nkonyane lava mi ta angula hi ku hina hi nge vulavuli hi maveriveri ya ri ngoma ya ka Bungeni a yi nga ta tshwa tolo a yi fanele ya tshwa ku hela ka vhiki leri hi nga ri sungula namuntlha hi mhaka ya ku veri vana va kolota se loko ku ri ku mpela yi tshwa a yi nga ta tshwa hi mhaka ku vana va kolota ivi sweswi ku hundza misaveni n'wana se ivi yi va byeriwa ku tana mi ta teka vana va n'wina se xivutiso i ku n'wana kasi i yimba njhani a kha kolota va lota vatswari va tsarile laha ka fomo liya vatswari va ku no hi yimbiseleni vana hi ta hakela ka ndhaku i vanhu va nga laha handle va nge le ku kolotiweni vanhu va nga ri ku hakeleni a mi tshemba yini ku va ta hakela ka ngoma hi ku mina ni tiva ku loko mutswari a teka xiboho xa ku n'wana wa ya ngomeni a ta va tiyisisi na ku vona leswaku mali leyi lavekaka yi koho loko n'wana a tsutsumerile a nga tangi hi mpfumelelo wa vatswari n'wina mi baka ngoma mi ta n'wi tlherisa se lomu mi sindzisa mi n'wi yimbisa ku ve a mi pfumelelana na vatswari swi fika wa xiyimo xa ku va kolota se loko ku ve ku ri na lava nga kota ku ta hi pfuna ku hlamusela mhaka leyi ni koho ka nomboro yale ya mehe mi vutisa Sis Florence va na yona nomboro ya mehe na van'wana va lava nga koho ka GW Nkonyane trust kumbe education trust va na yona nomboro ya mina va mi nyika hi kota ku bula hi pfunana ku xiyimo xi njhani na ngoma hi ku angarhela n'we van'wani mi nga swi nga famba kumbe swi nga fambangi kahle mi vona ongeti hi swilo leswi swi nga lulamisiwaku hi timhaka ta ngoma hikokwalaho ka yini yi fanele ya tshwa ngoma swikolo swi pfurile
I mana afana abone ku minkarhi leyi ya landzelelana ya vulavurisana I xiyenge lexi xa va hosi Mdavula kumbe kuna swin'wana ku hundza kwalano a hi ku tumingisela mina 0860 002543 nongonoko ya Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM se timhaka hi toto timbirhi ntsena leti hi vulavulaka hi tona tata ku tata va the star na va yini so ANCGP does not listen to Cyril ai wisini nyana so ai languteni le timhaka ta to timbirhi ai buleni to timhaka ta ngoma nako ri lava ndyangu lava nga lahlekeriwa hi n'wana lwanga mahungweni ku hunde misaveni kambe xivutiso hi ku n'wi mi venge makolota ngomeni mi fike njhani ka xiyimo xa ku mi kolota ngomeni ai teka riqingho ka 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 nongonoko ya Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ai ringeteni loyi a ri wo sungula nhlekani loyi twa ku ye angula a ku yini nhlekani minjani boti pfokele minjani vatomi mina ni la ku angula leyiwani ya tikelo ra hina ku ri ha ri rhandza na kambe mi nga huweleli vulavulani kunene ku fana na me okay mi ta ni khomela mani I mavulavulelo ya mina ende hi n'wina ntsena mi vulavulaka kona no inkomo va tshama karhi va byerisa leswaku ku ri ni vulavulela henhla ngopfu I mavulavulelo ya mina mi ta ni khomela ni ta zama ku ya hansi nyana tiko leri ra hina leriwani ri yimela swigevenga I tiko ra ku ri pfumelela swigevenga ku ndla hi ku rhandza a ni karhi ni mitwa loko mi karhi mi ku tiroboto la a ka ha ri kona ti yisiwe swikirepe ti heleriwile laha Gauteng laniwani loko wo tshika I ndla swa vugevenga u va kahle u tekeriwa nhlokweni mundzuku u pfuka huma u ya handle hi swona swi endlaku ri tiko leri ra hina leriwani mi ri kuma ku ri ne ri borile tiko leri ri bole ngopfu swinene loko ho hanya ku fana na Botswana xibomu a xi khomi mani na mani Botswana ku na nawu wa kahle ho tlela kun'wana na kun'wanyana hi tiraka la ndleleni a mundzuku hi pfuka swilo swi ri kahle ku nga ri na lexi nga ta humelela loko wa dlaya va ku dlaya sweswi 4 weeks back Botswana president wa Botswana wa ku sayinela futhi xigwebo xa ntambu ku ri a xi continue hi nga hanyi ku fana na le Botswana na ku va na peace tiko leri ra hina varhangeli va hina hi vona va endlaku ku ri tiko leri wa ri moxeka hi marito man'wana mi ri tiko ra hina ri yimelela swigevenga ku tlula vanhu lava va landzelelaka nawu ni yimisane xandla xa nkulukumba Mandela hi swona sweswe nemetweni papa yaleyo mhaka ve ri tiko ra n'we leri nga rhangeriwa hi President Cyril Ramaphosa ri le ku landzeleleni kumbe ri le ku yimeleleni swigevenga hi yo mhaka hi ri na xiphiqo xa muhlakalo a ntivi ku mani na vonele ka mhaka leyi hi yo mhaka ni kha ni vutisa n'we hi le ka 0860 002543 nongonoko ya Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana mingiselelo nhleka hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM enhlekani a ni nga langutanga kona la 0860 002543 inongonoko Africa wa vulavula mi nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela iyo ile swin'wana swa leswi kumbexana swi nga ta hi pfuna ku va hi twisisa mhaka leyi kantswa hi twa ku botpet ni kombela mi hi pfuna hi ku ololoxa timhaka ta hayi leswiwani hayi futhi leswi Khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 Musumbuluku ku ya fika Ravuntlhanu hela nga komingisero Munghana Lonene FM nongonoko Africa wa vulavula hi teri namuntlha hi langutela ku bula na premier wa xifundza xa Limpopo premier Dr Poppy Ramathuba hi bula na vona laha ka ntlhanu timinete ku bela ra n'we nhlekani lowu kambe sweswi a hi twi wena ku angula ku yini eka timhaka leti hi nga ti veka la tafuleni ku va hi bula a to n'wana mingiserelo nhleka ayi tatana Pet ayi papa minjani ku pfuka elevi 6 kala zone memlata la kumbali ya ngoma yeah mhaka ya ngoma tatana Pet masiva ku mhaka leyi nakile ku ikarateni mi vatswari ku fika sweswi hi maendlelo ma khwinisa ku soma masiku lama hi ku swi komba engaku maendlelo ya koho ya ngoma ya lwisana na timhaka ta xikolo that is my concern number 1
namuntlha sisi vulavula pfuna n'we vana va ha ri tingomeni xikolo xa pfula mundzuku se ku va endleka yini already lava va nga tikatigiredi ta le henhla ku 10 11 12 loko se va sala ndzhaku hi mhaka ngoma i xivutiso lexi nga ku swi na nhlekani xi ni pfumarisa vurhongo loko hi endla ntshintho xe hi xi nga hloniphi ku humelela ka vana va hina ka mundzuku swi ta hetiseka ku va ku ngoma yi endla ku vana va tshika xikolo kumbe va oma tinhloko hi mhaka ku loko va ri le ngomeni va dlina va tiva timhaka ta xikolo va vona nga xikolo a xi na nkoka kambe swo sungula lembe leriwani minkarhi ya ku tala a va tsava ngoma yi ba yi tlha yi hela yi tshwa yi hangalaka swikolo swi nga se pfula a ni swi tivi ku nan'waka swi fike njhani ka ku van'wani se va vuyile phela ngomeni sweswi van'wani va sele yes na ko kwala mina tiko la ka hina a hi swi tswa va tshame makhwatini swi vulavulaka se ne xivutiso kumbe mavolelo ya mbela ma nga va ku ta ma veka etafuleni hi lamawani tatana khalanga ku a swi ta va njhani ku nkarhi wun'wani ku va na gazeti leyi endliwaka ku swi tiveka ku swikolo na tinkwama swi fambisana va swi tiva ku xikolo xi pfala masiku yange a xi fanelanga xi hundza kumbe ngoma loko yi biwa ku pfala ka xikolo yi nga hundzi xikolo kumbe xikolo xi nga pfuli ngoma yi nga si tshwa ku va ku ri leswi nga le nawini swi tivekaka ku a nakele swi na kun'wana na kun'wana wo ti endlela ku rhandza ku fika sweswi ku ya hi gazeti ngoma yi nyikiwe ku fika ti-14 ku fika ti-13 ta n'hweti leyi n'hweti leyiwani ku nga ravuntlhanu ri ya karhi kumbe mugqivela loyi ya ka yena ina se lexi xi vavaka i ku loko ku ndliwa gazeti leyi se a va swi tiva ku xikolo xi ta pfula rini hayi ku va nga swi tivi se hikokwalaho ka yini swi nga alayiniwangi swi vulavurisana swo tiva hi vona va lava nga endla gazeti leyi swi tisa kwala ka ku manje se le ka tona la republic un'wana n'wana wo tshama hansi a karhi a yi vona milawu ku hi koho hi leyiwani mara hi ku a yi fambisani un'wana n'wana wo tendlela ku rhandza ntiyiso nkarhi wun'wana lako loko va ndliwa vuputsa vo yi tekela nhlokweni mhaka leyi va tlhela va swi landzelerisa nkarhi wun'wana ku za vanhu va swi tolovela ku i maendlelo lama fanekele leswi hi ngoma hi rhandze na hi hlonipha mara xikolo xi na nkoka ni metweli papa ni khensini khense ngopfu khalanga I can't. 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ayi kuti wena kwala nga koku n'wangulo wa wehe wu ri yini eka timhaka leti hi bulaka ha toho 0860002543 makumembiri nharhu timinete mbili awara ya khumembiri n'wana mingisirelo nhleka nhlekani butet minjhani hi pfukile hi ngo vona papa hawa hi pfukile kambe mirami yi khomanga musifoni ni khoma ni twa nga ri mi le ku chayeleni se a ni hi lavi ku swi kavanyetana leswimbirhi hayi ni khomile okay se ni lava ku teka leya ngoma ya leya ngoma no hleketa ku lexi fanelaka ku xi endliwa i review hi ndlela yina swi vula ku nkarhi lowu ngoma a yi biwa hi wona nkarhi wo walowo wa khale koko swa xikolo a swi nga langutiwa ngopfu hi nkarhi walowo kambe sweswi loko ku endliwa review ku fanele ku langutiwa hina tanihi vatswari hi fanele hi va hi kha hi swi tiva ku hi lava ku yisa vana va hina ngomeni ivi mubi wa ngoma a kha swi tiva ku vana lava a fanelaka ku va nghenisa ngomeni ya yena va fanele va tlhelela xikolweni swi ta pfuna yini leswi na mubi wa ngoma ka u langutele mali ntsena hina vatswari hi langutele yini na lexi swi endlaku ni ti vutisa leswi i ku mi kuma ku ni yisa n'wana hi siku ro hetelela a ngomeni leswi vulaka ku ri hambiloko ku a xo pfula vhiki leri taka ku ri ku wu tshwe namuntlha kumbe tolo a swi ta endla ku n'wana loyiwani a ya a nga si va kahle hi mhaka ya leswi mi tanihi mutswari ni nga teka decision ya ku n'wana wa mina no lava ku a ya masiku mambirhi ntsena se loko ni ku hi fanele hi langutisa hina tanihi vatswari a ni vulela timhaka ta ku hi pfunana na vona lava va nga ku rhangeleni kumbe ku swi fambisa ku va hi twisisa ku ka nkarhi lowu hi nga ka wona loko n'wana a luze vhiki exikolweni ku va ku lahlekeliwe yena na hina tanihi vatswari hi ta ya rila mundzuku ka siku hi blema vanhu va wrong ku ri ku na masiku lama hi nga yivela n'wana hina so ku laveka ku hi ya endla review matlala wu yima loko xikolo xi pfala exactly ivi loko xikolo xi ya pfula exactly vana va chuchekini ku ri va tlhelela xikolweni kambe xivutiso ku ta va ku a hi ro sungula
ku va na ngoma nako loko ku nga ri ro sungula ku titana malembe yan'wani ngoma ya tshwa xikolo xi nga se pfula se swi vula ku swa tiveka ku swi nga koteka leswiwani se xivutiso ku hikokwalaho ka yini nan'waka swi nga koteka swa tiveka ku swi nga koteka hi yo mhaka ni nge xiloko hina vatswari hi swi tiva ku hi lava yini ku endlela ku mubi wa ngoma na hina loko hi ri na nkateko wa ku va hi vulavurisana na hina tanihi tiko hi n'wi kombisa ku ri tirhisa masiku yo karhi mhaka ku ku na khalenda leyi nga yi humaka loko khalenda yi huma ya komba ku swikolo leswo dyondza leswi swi ta pfula rini swi ta pfala rini plana kwalaya around sekele liya se swi ta lava hina tanihi vatswari hina hi nga ta yisa vana andhawini liya ku endlela ku ri vana va hina va kota ku va va fambelana ni vulavula sweswi ni swiyo ku swin'wana swi dya matsuku swi hlambile swi le swikolweni leswi hi ku ya hi khale na khale a ku fikanyana mi tshamanyana vhiki ku endla ku vona ku ri vanhu vana va tshamisekile kambe sweswi ku na lava nga hlamba ni sure ku na lava nga le tlilasini sweswi ene vana i vana va ta huwa ivi swin'wana na swin'wanyana swi va hi ndlela leswi nga ta va swona so a ku ri hina vatswari hi tekaka review leyiwani hi yisa ka vona va yisa lavawani va baka tingoma kumbe hi tirhisa tindlela ta kahle leti lava baka tingoma va communicataka na vona hi ku ya hi swa ndhavuko ivi hi kota ku va hi landzelerisa mapfulelo ya xikolo and then hi kota ku va swi fambisa mara loko ku vola ku yisa njhe ku ya lahela munhu a yisa n'wana hi siku ro hetelela swi lava ku na yexe a nga na decision ya kahle kumbe yi kahle for yena mara for n'wana yi nga tshuka yi vuya yi va na switandzhaku hi mhaka ya ku wa ta fane n'wana loyi a ya tlanga na vana van'wanyani ku va na swin'wana na swin'wanyana mara loko ku munhu a yo twisisa ngoma yo yoxe ta ku loko yi pfula loko ku ri a ready ku yisa n'wana a endla swilo swo hakela ku fana na sweswi mi nga swi khumbanyana swa ku van'wani va ku ngoma yi nge swi ku na lava va kolotaka sweswi swo komba ku ri swi la ku ri n'winyi wa n'wana a nga ready unless loko yo tsutsumela a nga swi tivi ivi na vona va fika va swi teka ku hi ku tsutsumeleni a n'wi nghenisa sweswo hi swin'wana mara loko ka swi yo planiwa swi nga tshamiseki kahle so i mavonelo ya mina walawo inkomo khenseli papana khensa inkomo aye 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana mingiseri hi nga se ya ka mahungu ya misava ya twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ta mitseke tsundzuka hi famba na wena ku fika kwele ka awara ya n'we se hi ta hlaya bola futhi loko se hi hete ku vulavula na Premier kambe ke loko hi vulavula na Premier a hi nga koti ku va hi teka tinqingho to toleto hi ndlela yaleyo un'wana mingiseri loyi nhleka Botwet papa Mijani xikulu xa mina. Hi pfukile hi nga vo. Hi pfukile ma. Ni la ku nghena ka le ya ngoma le. A hi mitweni. Botwet mina ni vona nga ku swi nga va kahle loko hina vatswari na tihosi ta hina na vabi va madlala ku tshamo hansi ku vulavuliwa ku langutiwa date ya xikolo man. Loko tshamo hansi ku discusswa ku xikolo xi ya pfula la before week xikolo xi va ngoma yi va yi tshwini before week ku va na nkarhi wa kahle wa ku vana lava va ri kota ku recover va ta kota ku vuyela swikolweni Botwet na ku ani ngo karhi na leswiya swa ku va ya va loko va nga se hlamba va sungula va bombanyana hi tsumani leriya nyana masiku manharhu ma swi vona se va u kuma ku nkarhi wo tshwa va vhe va ya xikolweni hi so hi vula ku swona ku va fanele va va nyika na vhikinyana ri ku va ri kaya ku vhiki leri ta ku xikolo xa pfula va va tibombanyana swimpahlana leswiya swintshwa mi nga va xavela leswiyani hayi swo ku u tshwa namuntlha madlala va ku mundwani xikolo xa pfula saseki se mina ni vona nga ku xota timhaka ta ku hina vatswari na tinosi ta hina na vabi va ngoma hi tshama hansi hi vulavula hi yona mhaka leyi ni tshemba no luliwa va ha luliwi kahle hi ku a ni ngo va vuya va vhe va hlamba kasi loko va kha va fambanyana vhiki loko va vuya va luliwa loko va famba va vuya luliwa loko ku hela vhiki va va khomenyana iyo va nga ta va khera hi yo xikolweni mali yaleyo ni mitweni botami no twa ka rin'wana va ku wa hala Mpumalanga u ya tshwa gasi ma swi vona ku yi va njhani Botwet mara mere swana va ri ya tshwa ku na kun'wana va ri ku tshwa vo August se hi kwala ka vo 12 August se ma swi vona ku swi va swi onhela vana xikolo swo fana sweswo nta vutisa hosi Mukwena ni twa ku va ri yini hi ta twa hi vona hi ta vutisa hi ta va lava hi va vutisa a se believe xikolo xa mina inkomo papa cancer
Iswa mingisela mngana lona FM 0860 nongana ku Africa wabula kamngana lona FM yafu kubila wara ya 12 hayi amkeleni bonke ngomwana timaleka byala kumanga msaba ya awara ya nwe ya tava ya yimse kuyini ntambari livini lo khala ngasengubona se lokuru ko i ari livini imikarhi leyi ushika kundleka yini o ayi ku dzabeleni ku rina khomba kun'wani kumbe ari ku sekeleni ka xivonelo tatwa yena hayi amkeleni bonke ngomwana timaleka ya bonke mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Inkomo Khalanga muyingiseri inhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we holobye wa gezi vula leswaku tiko sweswi ri le ku tirhaneni na xiphiqo xintshwa. Premier wa Limpopo Dokodela Phophi Ramathuba u kombisile swivilelo swa mayelana madzolonga ya ku ya hi rimbewu exifundeninkulu ku tlhaveteriwile muntshwa wa mufana a hundza emisaveni. Mahungu hi xitalo hi awara ya n'we. hina hi rito eka lava ri pfumalaka Africa wa vulavula loko nsumunge ANC yi tshike konsati vanhu va tshika ku tanana na rhengu leri nga ta pfuna vanhu konsatu imihlekisano wa ANC yi vetelile konsati hambi yo vulavula ntirho wa vona va konsati loko va bahuwa hi ko va kumaku mali imihlekisano wa ANC yi nga ti ku vava hi konsati yi nga vula leswi swi vulaka mara ku va va leyi nga ta yi veka kona a hi dzikiseni takani bazi ma va makile mfumo lowa hi tiphasi to hambanahambana hambi sikisi hambi tingani hi tiphasi to hambanahambana ti za ti ya maka hunguni ku na milenge ku na cila ku na yini tuma ki mfumo lowu hi fambeni hina hi rito eka lava ri pfumalaka Africa wa vulavula tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula Ai timhaka ta hungu nyina leswi swo mingisela mungana na FM kumena rumberi timinete ntsena hi bile ora ya 12 na kuna ku Africa wa vulavula ka mungana lona na FM komba ndlela ai ku twe uri yini tari bula na wena kufika kwele ka awara yan'we hi timhaka atete ya timbiri Premier wa xifundza xa Limpopo Dokodela Phophi Ramathuba hi bula na wena sweswi ntlhanu timinete ku bela awara yan'we andakala ku bongiwa mwana timanuleka hete ku hlaya mahungu ya awara yan'we kasi ke ai ku twe mingisela me ku kwalonga ko timhaka tingani very a lot is wrong with controller's politics of the stomach has encroached to chieftaincy as well. Hence the Makatangoma, the restore the inconvenience that came with that premature graduation of Kabungin. It's dire. It gone, Ghana field, Gona. Eka Twitter, anga tisatla lororo le. Anti go yini ai amkele nwana mingisere lo nhleka. hayi Papa. njani Tebula Fokele mjani papa. hayi bhukile Mary yenwe. hayi otwa kuhala ekwatulweni kuye n'wana ngumini Hey. tolo kuya n'wana ngumini mara xikolo xo pfula mzuku a ku ve va vuya ka gasi la bushe swi gina hi ti-8 ta gasi ku ve va helela ene vana lava va hi wile nchumu ngomini hina hi lwa swa ku va dyondza mara va pfaleliwa hi lava tingoma sa ho pinga ku mfumo kumbe vuhosi kumbe maposo u ngo famba va khometela lava tingoma va tlulana wa xikolo wa le ku xanekiseni ka tiko vanhu lavo a vo heleketiwa vatswari voya va fika le va tifambela va fika va nghenisela phakati ku tala le ndzeni va lava mali exikongomeni ntsena Mary ai sunguriseni la Mary abawina nchumu loko va ya ngomeni a va vuyi nchumu a nchumu wu bukelele exikolweni vana lava hi vo tekiwa hi nkani mahala va fakiwa ngomeni va tlhe va languteriwa ku va hakela kahle tolweni ku fambe un'we tolo ku fambe un'we tolo haseni ku fambe un'we lwa un'wana a tlherisiwe ka nharhu hi dokodela leswaku bisa xilungu a ka nga kahle a nga ringaneni va rhwale va endla ku rhandza ka vo vona so wa swa ku ntlimbi lowu va endlelaka volaka ngoma hi leswi hi rilaka hi sola bush sweswi vo nghena ni byela nghena tolo ku xikolo swi pfula mundzuku anti ya gasi va dina la ka bush va helele ti-8 ta gasi va ku ngoma se yi helelile ka ko se va nga vuyeke vana se kumbe South Africa to va timbirhi kumbe to va tinharhu a ni swi tivi ku hala giyani hala
nabantu abananselela kubhayiza bola ngoma to usta ko ta siyinela mpela sabo kuleka kuphula xikolo vana va ri kaya ma ale busha stiri bana mina nsuku va ta famba ni mintwana va ta famba va ngomini se wa swa ku simbolo abana abo rumela vatsali vo ti fambela va fika nghenisela phaka ta ku wisa mali se loko va ti fambela loko va ti fambela n'wina vatswari mi ri yini ka vona a hi n'wina mi fanele mi va sivela ku va nga yi vana lavan'wana va mhaka lava rhumela va ri loko va vuya va ta mpfuta lava fanele va va sivele ku ve anti loko va vutisa va ta hi nge va nghenisi va ta emagedeni loko hi nga twana n'we va ta tlhela manje a va tili wo nghenisa phakati wo vona se va fikile va ku nyiki mukumba va toloveni va lava mukumba tolo va lava mukumba kwexikolo swo pfula se hi kombela ku pfuniwa ka lembe ri taka ka nsimbi lowu wu fanele hi kombela ku pfuniwa hi hosi kumbe mfumo ti nge hi pfuni hi nchumu hikuva ti dya hi swoho a va ngoma va nge hi pfuni nchumu va buke mali a va bukanga swa ku dyondza ka vana va ti bukele mali etse mi vona ku yi nga va se yi fike kwalani ka ku timhaka ta ntumbulu ta ndhavuko wa hina se ti tlhakisiwe leriya ra ku se vanhu vo tirhisa ku lava ku ta ti vuyerisa hi mali hi yo ntiyisa ya kona ya ku ti vuyerisa mali yi famba phambili ni me twini a ku na swin'wana hikuva wa mi fambe ku sala vhiki malembe ri nga ndlula a ya ngomeni ku he mpfula yo vuya ma ri tekiwile hambi ko sala a 3 day vo teka hikuva xikongomelo ta hakela yo liya ka lava nga tshama ngomeni hi na nsimbi lowu ni khuluma loko ta n'wana wa miyili lembe ra ku hela a fambe ku va ri mikwana yo huma ngoma mari ya nghenisiwa a ku tlheli nchumu ni vile both Paul vera ku tlheri nchumu a hi hudeni laha ta vuya yisa mahlweni taka leswi inkomo tatana Paul Ndlovu inkomo la bisonto la na kona ko wa Africa wa vulavula ta vuya yisa mahlweni a hi sungula ni hundza la ncindani xana uxuni i yini ku vula wena uxuni yi na nyiko ya vuyimbeleri naswona a nga hundzula risimu uxuni yi nga hlanganisa vuyimbeleri bya ndhavuko na mpfumolo wa ndhuma wa le madorobeni uxuni yi nga yi nghenisa erendzweni ro saseka ra vuyimbeleri i uxuni ya hina leyo hlangana na hina loko hi hlotana na nene ya vuyimbeleri bya ndhavuko leyi landzelaka ya Afrika-Dzonga makume munhu wa phikizani lava nga na vuswikoti lava humaka etikweni hinkwaro ra Afrika-Dzonga va phikizanela sagwadi lerikulu ro hetelela hi 500,000 rand cash na ntwanano wo kandziyisa a ngeke va sikhone hi uxuni wa mhlaba yi sungula hi ti 7 ta July hi sonto hi awara ya 6 namadyambu ntsena eka SABC 1 Mzansi for sure. Ikara minthobo ya birthday. Chava fresh web jasmine hand washing powder. 2 kg timbiri 90 rand. Golden Ray baked beans 410 gram tantsebi 54 rand ntsena. Ungafukwa kala mshavela enhla eka birthday ya Boxer. Khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 Musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu. Hila inga ko mingi sero mgana lone FM na kwa Afrika wa vulavula kwa shala tweak suka ma singita mall agyan hila inga ko msumuru ku wana iba kwal na rabun thandru wana iba kwal tsala ngona ko Afrika wa vulavula kamgana lone FM tari bulana premier Popi Ramatu dogo dala Popi Ramatuba la ka kanu tumena to bela wara yamwe tabaka bulana bona bata bangarla kambe bata bari studio Apollo kwan ndavan kan bulana bona hitwa ko vari yini himakungu yabo indlela le kabe kuna n'wana mingiserela ayi amkeleni hitwa ku yita na tlhelo ri nhlaka ni mamkeleli ka mngena lona FM njani ipokele mjani mfaka maka ku ri passport makam bayingisela antivi loko mo khoma kahle ritsungu ra n'wina ivi mi ku enyana na rito mi twalela kule nyana ya inkomo ano ku ni kensa ku basco ko makam va yingisela nongonoko wa Africa wa vulavula botpete a hi timhaka ta calendar ntsena ti nga hoxeka aka timhaka ta ngoma
a ni ngoma botpet i decision ya mfumo leyi nga gazeteriwa yi kona ka gazete ya mfumo kumbe ya mafambisele ya swa mafumele matihosi mara ku na swo tala botpet swi nga tumbetiwa leswi hina vaakatiko hi nga ta pfuka hi nga swi tiveki ka ngoma. One, timhaka ta timali botpet leti hakeriwaka ka mingoma letiwa swi ta njhani ku timali ta le ngomeni botpet ti va ti hambana hi ku ya hi muganga na hi ku ya hi vukosi. Number one, swi ta njhani maberiwa ma tingoma leyi minkarhi leti tingoma leti ti biwaka yona botpet yi nga fani ku ri ku swi gazetiwe ka gazete yin'we maswona. So swo tala moko a hi hava information alayina loko hi vitaniwa a vukosini va ku va lava ku hi byela ku ta biwa ngoma ku na swo tala botpet mi nga ta ka mi nga byeriwi swona swi nga kona ni le ka gazete liya hi ngoma maswona. That's why mi kuma ku ha ri na problem ku n'wana wa 6 years i le ku yini a ngomeni botpet ku ri ku swi hambana ngopfu na leswi hi ya ku ya swi endla ngomeni leswi nga ta ka swi endliwa hi n'wana wa 6 years. So ku na swo tala swi nga hoxeka botpet ku tsakela ka mina i ku va va switwi ene ku veni nawu wu vula kahle ngopfungopfu walowa wa le Limpopo wu ri n'wana i fanele va ri na 12 wa malembe ku ya henhla. Swi endle botpet ni nga mi rhumela swifaniso swa vana xin'wana xi na 6 years botpet xi le ngomeni xi nghene njhani ka ngoma leyi xi na 6 years botpet. N'wana waloyi a nga se kota no tihlambisa leswi vulaka loko a vuya i ya mavokweni ya mutswari wa xisati maswona. Se ngoma ya hina ya ha ri kwini botpet kwalano because aka ngoma ku na xintu botpet ku na ku tlula ku suka aka vun'wana ku ya ka vujaha ku ya ka vununa. Swi kona loko se n'wana wa 6 years botpet lo a fane a tlhogomela hi mhani wa yena i le ka grade R a xikolweni botpet ni byeleni botpet ku i ya fika a wa a ku yini na vana van'wana n'wana wa 6 years. Xikongomelo xa ngoma a xi khupukisa vafana ku ya va majaha masvo se munhu a nge vi jaha a nga si va na 10 ra malembe a nga si va na 15 wa malembe a nga si va a swi koti ku a nga va jaha a nga si fikisa malembe yalawo. Leswi nga ku endlekeni a Limpopo botpet ngopfungopfu aka matiko ma ka hina a botpet a swi hume endleleni ngopfu kusuka ka 5 na 10 na malembe lama yi tako hi ta va ha ri hava ngoma because hinkwaswo swi humelelaka ngomeni swi ta va swi ri rivaleni botpet hi ta va ha ri hava ngoma because milawu leyi kona yi vekiwile aphepheni botpet mara a yi endliwi a yi landzelerisiwi botpet. A ni sure ku na va khokta va lava va ya ka tingoma ta hina just ku ya kambela na swi tiva ku swi nga endleka capacity yi nga va pfumeleli va hosi Ndavula ku va kha va ya ka ngoma yin'wana na yin'wana botpet mara siku rin'wana na rin'wana a ku vi na ti-ambassadors ta khokta leti nga ta langutisa ku hi mpela leswi swi nga kona ka gazette leswi nga kona ka mfumo leswi nga kona ka milawu swi le ku endliweni na va tsutsumela njhani vana botpet va nghena eka ngoma vatswari va ri hava mali yo hakela ivi va ku vulavula switoritori swo tala loko se n'wana a ri deni ka ngoma na wa hina wu ri yini ka tibotpet. Mi ya fika na ku mi ku ngoma yi ta hlwela ku tswa hi mhaka ku vana vo tala va kolova botpet and se swi le rivaleni ku a ka ha ri timhaka ta ngoma botpet i timhaka ta mali that's why na tingoma ta hina ti ba siku rin'wana na rin'wana kahle loko swi koteka ta ba kambirhi a lembeni rin'we leswi swi vonisa kona honestly botpet because nkarhi wo nyika vana nkarhi wo kula na ku hlayisa va kota ku ya ka malembe lama tako wu kwini botpet loko lembe na lembe ku tshama ka ku biwa ngoma. ngopfu kwalano ka ku lembe na lembe ku tshama ka ku biwa ngoma ene swi tlhe swi nga vi nchumu. Botpet ku sitele ngopfu leswi nga ku endlekeni ka tingoma leti ti nga ku biweni botpet that's why vanhu va nghena ka Munghana Lonene minkarhi hinkwayo loko ri na tingoma a Limpopo va rila botpet loko a swi fambisiwa kahle a ku nga ta va na munhu loyi a rilaka botpet i swilo leswi fanele hi tsakela hi celebrate hi swi kankela mara hi swi kankela njhani botpet ku ri na swo talatala leswi endliwaka mi swi vonaka leswi hume endleleni a swi fanele swi nga ndlangi hi ndlela na consultation ya hina botpet yi onhakile honestly loko mo vutisa vanhu va nge le kaya ku gazete ya n'wina ya ngoma leyi mi nga yi ba yi ri yini mana munhu a wu nga ta mi hlamusela ku certificate xa kona xi langutisekisa ku yini swo komba ku na mpfumelelo wo ba ngoma mara va kona ku le tihosi ta vasati. ni mi twi papa ni tshemba ku sweswi mi nga sungula hi ku kombisa ku misiva le ku yingiseleni mi tshemba ku siku rin'wana hi ta kuma nkarhi hi tshama na vona hansi hi tshama na komiti yaleyi yi langutaka timhaka ta ngoma hi twa ku kahle ku endleka yini. na yi tshemba Afrika wa vulavula na yi tshemba palamende leyi ya xaka leyi. Inkomu papa Akhenza.
0860002543 nongona ku Africa wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomandlela hikwasha la Chick suka Agian hlekan lo ka beke nteri hi antlhalo tsmina ku phela wa ra ya n'we ta ba ka bula na premier hi languta ku makunga bo hi why lexi me xi vutisa ni nga tshama na xona la ni nga ta xi vutisa i ku bona ke va ta swi kota ke ku theme ya vo yi nga heli va nga yangi ka man'wana matiko tanihi premier hikuva van'wana premier lava nga famba swi tiva ku loko va na ntirho ka man'wana matiko vengeti va ta ya ntsena loko mari ka swifundza swin'wana swa Limpopo sweswo a hi swi tivi lomu kun'wana u to twa ku va khomeriwe hi MEC mani va khomeriwe hi MEC mani se ni ta va vutisa sweswo xivutiso va nga si famba dokodela Phophi Ramathuba kambe sweswi a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka ahe botpeta papa mpfukile macha botpeta mativa loko ku ri ku hi mpela xikongomelo xa ku bangoma a ku nga ri mali botpeta le loko n'wana a ya 3 days kumbe ku sele week why va wele late ke i nga nghenitile van'wana va nga sungula la madlala va nga humesa yona a va fane va fika kwalano loko ri ku impela xikongomelo a hi mali se swi tikomba kahle ku xikongomelo i mali that is why n'wana loyi a nga nghena ku sele 3 days na n'wana loyi a nga sungula na madlala swi hakela ku fana sweswo ivi swi vuya laha ka ku ri na madlala hi yoxe madlala leyi a yi beka ka tiyani a yi nga fani ti-amount botpet a yi nga ringani se why yi fane yi nga ringani loko ri ku yile ka gazeti ya yi one ma yi vona so swi tikomba kahle ku xikongomelo nkulu i mali loko hi vuya ka leswiya swa ku vana va tsutsumela botpet mina leswiya ni blame hina vatswari swi vula ku hi hava responsibility ya vana va hina loko hi ya angomeni ka khale xexo botpet titangha ta hina a va tsutsumiseriwa lomu ku nga hava ngoma va vhakisiwa kona ku va nga tsutsumi va ya wela se sweswo vatswari va sweswi hi leswiya swa ku wa mina n'wana mina ku teke mi nga twananangi na mina a ri joni yena a nga ri kona ma swi vona se hina khale vanhu a hi swi tiva ku a swimanimani a nge hi mhaka ku a va swi lava vatswari va yena and ta va nga ri kona kwala tikweni nkarhi wolowo ma yi vona leswi swi vulaka ku hina vatswari va sweswi hi le ku tsandzekeni hi ku ya hi mavonelo ma mina hi le ku tsandzekeni ka ku tlhogomela vana va hina loko ku fika xiyimo xa tingoma kumbe hi nga va hi tsandzekisa hi mhaka ku swi tivi ku ngoma yi barile ma swi vona se swi va vula ku ngoma se yo biwa leswi munhu a swi lavisaka swona hi ni hi tiva ngoma yi ba after 5 years atikweni ma swi vona le ka hina leyo na ku ya va vhakisa i ta swi kota swo juni yin'wana na yin'wana we le ku vhakiseni vana hi mhaka ya ku ngoma yako yi ba n'hweti lembe na lembe hina le ka hina hi botpet loko ta fika nkarhi wa tingoma hosi ya ka hina yi bexiviji vitana vatswari yi va vutisa ku leswi ku nga nkarhi wa tingoma ni ba ngoma kumbe ni nga bi na ende loko ni ba mina vona vana vo ya ngomeni na ma swi vona ene himpela a va hlambulangi hi mhaka ku vanhu vo ya ngomeni a va nga ri kona ka Mangurwane a yi biwangi ngoma ka Mangurwane botpet mara hosi ya ka hina yi communicate na vona vatswari va vana ku a va hlamuli ku ri mi ta va na vona vana vo ya ngomeni na loko ku vana vo ya ngomeni ku hava swi vula ku ngoma a ni leswi swi vulaka ku xikongomelo xa ngoma wa xi tiva munhu waloye loko a ku ri un'wana a ta fosterini a ba fana na van'wana va nga ba swi pfuna hi mi ba madlala botpet mi ya yimisa vana va 100 a swi pfuni nchumu loko ku ri ku himpelampela a mi la ku ndlela ku swi swa n'wina swi va right se mi ya yimisa vana va 100 a handle ka loko madlala un'wana wu yimise 500 wa vana hi lembe rin'wana ma swi vona ku tixumbaza swin'wana un'wana wa ku chucha 2000 hi mugivela ma yi vona so nkarhi wun'wanyana wu fanele swi languta mina xin'wana lexi xi hlayerisaka botpet mi vutisa siku mi nga ta vulavula na vona lava va gazeti ku ri a swi koteki ku atikweni tihosi loko ku ri 3 ntlhanu botpet ku vulavuriwa ku hayi lembe leri hi ku 5 years hi ya herile ka lembe leri 5 years hi nga hela a ku bi mani madlala hi nga bi hinkwenu nemetweni moya mamavhengeni nkeseri swinene mingisero ra mina sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi hundzeni laha ta vuya yisa mahlweni ta kaleswi eka xiphemu xa vhiki leri landzelaka xa rivoni ra ndlela wasati lontsongo u vile ni ku tikeriwa eka vutomi bya yena endzhaku ka ku chayisiwa hi xipandzamananga muchayisi a nga ringetanga na ku pfuna va xilamulelamhangu xikan'we ni va maphorisa a va beliwanga riqingho hi swi tiva kahle leswaku nawu a wu pfumeli
yingisela xiyanimoya xa wena musumbuluko wun'wana na wun'wana kusukela hi awara ya 9 nimixo ku ya eka awara ya 12 ninhlikani. Road Accident Fund. Safe roads, secure futures. Education is one of the most important weapons in a country. We want to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development. Andlala mabonelo ya wena uchuchekile. Afrika wa bulabula. Sezomingisa mnganano FM 0860002543 kaya vulavula hi kunguhata nongonoko lowu na muhumelerisi hi tiri a swi nge endleki yi ta layitha leyi ni ku a hi ti teka ni tiri timbirhi muhumelerisa ku teka ni yin'we mani letin'wana leyin'wana hi ta yi teka siku rin'wana hi ti teke ni tiri timbirhi ku ni mpela na swi vona ku loko a hi lo teka yin'we ntsena hiko hi yo yi nga khomandili kambe swi na mhaka muhumelerisi leyi ya ku rhandza tiko leyi hi ta fanela hi tlhe hi vulavula na yona yi ri yoxe se hi sindzisa maAfrika-Dzonga ku va vulavula hi yona ku onge ta vala ku vulavula hi yona leswi swi vula ku va na mhaka na rona tiko leri ra vona ke hi ndlela yaleyo swi fana na luya wo pfulela wo connecta sound system yele festival a yi connecta mutini a ta ka xitulu a tshama pfulela rhasi la vanhu weekend hinkwayo vanhu va nga swa khomiseriwa sweswo va ka hina loko mo mi vona munhu a kha mindlela sweswo yana ni maphoriseni va ta n'wi timisa xexo a hi amukeleni ya so ni mingiselo mina yi ela time la ha ri ku vulavula kambe a hi mitlela 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Mnganano FM he papa minjhani DP hayi mani mi kuma hi virile mani hey hi khomeleni mani dona sitwa virile akanene eza kwini DP ya bona le DP mhaka leyi ya mhaka ta ku bangoma antivi ana loko yi tlhokovetsela ngopfu ni ta vulavula hi leyi ya tiko ya ku rhandza tiko no la ku hindzisa ntsena xivulavuri xo hetelela kumbe vambirhi vo hetelela ni twi nga ku va summarize kahle mhaka leyi nga na bindzu andzeni DP yi ta tika ku mi yi lawula kahle especially loko ku ri ku swi languteka ku ri timhaka leti ti nga na bindzu andzeni ma vona nchumu wihi na wihi lowu nga na bindzu un'wana na un'wana la ku dya mali ku laveka mali hambi nga ta swi lawula swi leswi DP swi leswi a swi ta va simple ngopfu loko government a take over ku okay first hi tiva vangani lava baku ngoma formally va tiveka lava and then vanhu lava hi nge va tiveka ku va ba ngoma hina a ni na sweswi government yi ri vanhu va fanele va yisiwa ka ti-doctor ma swi tiva musi hinkwaswo leswi for some reasons. Yes. So why government yi nga fund these people? Okay, mi fanda mi yisa va wana la a nga ta tsutsumela DP. Swi endliwa kahle hi logic ya ku okay loko ku fikiwa age ya so vanhu va fambisiwa hi order ku hakeriwe DP na Mdzevula na mani na mani for this year. Swi leswi swi ta va simple. I mean swi ta va swi regulate kahle andzeni ka swe mara the way swi regulatiwa xiswona ku va na luya n'wana tumbuluxa xinawana halaya ku lexi xi lawulana na yini swa ha ta tikanyana malembe la ya ha taku because vanhu va le ka bindzu xilo xi nga na bindzu DP a mi nga la xi lawula simple n'wana n'wana la ku mi nga tlherisa munhu n'wina mi ke mi swi vona ku mara munhu loyi ta na 1000 1.5 ni tlherisa 1.5 bindzu ra mina yini yes you see so otherwise a hi tshikeni kwalano DP mhaka ya ku rhandza tiko yi simple vanhu tiko va ri rhandza kambe crime ya hina leswi hi nga tshamisa xiswona is a social problem leyi a yi fanele yi lulamisiwa a yi nga lavi ngopfu na timhaka ta leswaku na swi ta minkarhi yin'wana mi kuma ku vanhu va solasola milawu ya tiko ku a yi kahle milawu DP yes yi nga va yi nga ri kahle mara kun'wana yi kahle a swi nga koteki ku hi reach stage xa ku hi swi vona ku se crime hi kotile loko ku ri hi ku social ha ri na problem hina vanhu tanihi community
for example tono tsena DP ni kume mhaka yin'wana ya ku vanhu va le ku mari vona bridge ku loko ri endliwa DP ri nghenisiwa va ri ring force ma ti vona nghenisiwa before va le ku va ri cela ivi va tsema ring force letiya vanhu va ya ku xaviseni ene ti endla bindzu now ni byeleni ku ndhaka malembe mangani bridge leri a ri nga ta wa DP ntiyiso ri ta kwini problem leyi nga na yona hina la tikweni I think loko ni xiyaxiya i swilo swo tala DP a swi koti ku lulamiseka hi one way approach swi lava swilo leswi swi nga lava kumbe hi tshama hi vonisana kusuka ka community socially and then mi ya nghena le ka institution leti fambisaka swiyenge leswi swo fana na vo correctional service vuxaka lebyi nga kona ka vabohiwa na munhu loyi a nga handle hi fanele hi swi kamba futhi ku swilo leswi swa balansa na loko munhu a ri ndzeni a nga va a tiphina ku tlula munhu loyi a nga handle kumbe loyi a nga handle sweswo ku ta hi swi lulamisa hinkwaswo hi ku loko hi nga endli sweswo DP tiroboto ta ha to tsemeleriwa ene vanhu va swi tiva ku na lexi nga ta humelela lembe vhiki rin'wana a khe hi vulavula laha hi timhaka ta switamu ku ana munhu a wun'we DP a nga tshama kuma maximum ya 3 years ku va mi kumeka mi ri na leswi vo ngo it's an illegal firearm 3 years is too high for n'wina so a swi chavisi I mean you can have it ni swi tiva ku hi 3 years ni ya seva 1.5 ni va ni humesa hi parole nice goes on as normal now how do you get that country in order loko ku ri hi ku ka ha ri na swilo leswi nga hansi swa muxaka wo fana wolowo van'wana va khe va vulavula hi Botswana since 1966 loko yi kuma independent ya hengini vanhu va 38 ku fika namuntlha DP a yo tshama yi khe yi henga vanhu now and then milawu leyi fambisaka vanhu va community a Botswana hi yona leyi endlaka ku nga vi na crime as such not ku crime a yi kona yi kona mara a va reach stage lexi hina hi nga ka xona mhaka yin'wana DP ni nga mi byelaka I'm sure ma swi tsundzuka na n'we recently 3 years 4 years ma swi tiva ku Netherlands yi pfale ti-prison 19 hi ku pfumaleka ka vanhu va ku endla vugevenga ma swi tiva kuna one prison a Russia va ri Black Dolphin loko munhu a ri ku tengisiweni ka milandzu ya murder leyi yi nga aggravating circumstances aka murder I khongela ku ne swanza va ni nyika death sentence mi nga yi ni ya nghena ka Black Dolphin because Black Dolphin loko vanhu va nghena ko swantswana loko a fili now hi mkholo swi mi nyika kahle ku loko munhu a lava ku endla crime i ta sungula langutisa prison leyi ya ka yona now you tell me munhu va ku ya Baviera ku na miroho laha va byala ku bakiwa magwinya ya hala kun'wana ku na swiponsi everyday hi vo va bataka va lava nga khomiwa kwala ndzeni leri va dyondza mintirho loko mi nga heta crime ma ri ku huweni swinene leswi va vulaka swa mudzevula swi tsutsa un'wana a kha ni byela ku veri xikorobi veri yini kuna khotso rin'wana a Zimbabwe na roho vera mi hu kona sweswo swa ku huhela ku mi kumi a khotsweni mi ya ka roho khotso leri loko mo ya ka roho khotso leri va tshembisa no tiyisisa ku mi nge swi tsakeli very yini va ta ni byela vayingiseri va mina swi tiva ku va ri tiva un'wana a kha ni byela ku kun'wana na makhotsweni ya n'watiko man'wana va fika va mi boha a ni maswo swilo swa tintshimbi leti a mi bohiwa ku mavoko mambirhi va ku mi khatla so va fika va mi boha rivoko rin'wana na un'wana ivi loyi a nga laya lowu ka un'we na vambirhi va n'wi nyika kumbexani va n'wi nyika xakunwa lexi xi nga na murhi wo hlantswa ndzeni ma swi hleketa ku endleka hinkwalaho se a ni mi vambirhi se loko a ya xiyindlwanini va ta fika va ku i ta ku mfoni kombela a hi fambi ya a na ha swi twi kahle a famba ra vumbirhi a famba ra vunharhu mi lwa hi xin'wina se un'wana na un'wana va kha ku mina ni karhele va hi fambi masvo se i xiphiqo lexi xi vulavulaka hi xona xa ku kumbexani a ku vi na xin'wana lexi xi hi chavisaka munhu a nga yimi a ku ta ku ba ni ya ku korha ni ya ku bantitela mina i ncini sweswo loko na zavula sweswo swi vula ku wa swi tiva ku le ni ntoya ivi ni tlhela ni vona
kama ay switumikisele i sweswan kulo sala tingani ba awara yan'we mahungu ya misava na sesibongi n'wana Timaluleke kusuka kwalano hi kuma premier hi bula na vona ya va ri Chikurubi a ve ri kona kwalano na ku huweri un'wana ka tsundzuka timhaka ta ku ya khotsweni a Zimbabwe a tsundzuka Chikurubi wa swi twisisa ku ya laha ti nga vuya kumxani swin'wana swa leswi swi lavekaka na hina khale loko ha kula a hi swi tiva ku na ndhawu yin'wana va nge hi le Matachi a hi swi tivisa sweswo ku a Matachi swi helele kwihi kama hambiswiritano awara yan'we henhla ka nhloko a hi amukeleni bongi n'wana Timaluleke a hi nyika mahungu ya misava ya awara yan'we kusuka kwalano hi bula na premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba ya bongi banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Loko president va kha va jikajika va teka nkarhi I thought ba busy hi swona swilo swo fana na sweswo va lava ku lunghisa kabinete ya vona ku ri va yi ehlisa. I'm surprised mina ku vona ri bandla ra DA ku va vona lava nga eta aka kabinete ya hina ya South Africa va yi dyela mali swinene vanhu lavawani eBotpet. kambe mi languta hi tihlo ra ku va dya mali kumbe mhaka ku va fanele va tirha ku na ntirho wo tala lowu nga languteriwa la tikweni ra hina Botpet va yi dyela mali hina vahakeri va taxi va yi dyela mali swinene a ni voni ku ri i ku fanele kwa tirhiwa lawani lexi ni xi vonaka i ku khensiwa ku ri okay comrade hi twananile laha so a hi ku khensi position hi leyiwani banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula mixer umngena lona FM ila ita kona inkombo timinete ntsene kahle kahle inungu timinete ntsene kupela ora ya 13 hitari itaba ka ebulana premier wa xifundza xa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba khala ka mchudeni wala Sefako Makgatho Health Sciences University lava ku bulana vona nhlekano siku ra namuntlha khala ka MEC wa timhaka rihanyo Limpopo sweswiwani i premier wa xifundzankulu xa Limpopo va la ta hi byela kahle tani hi premier kungu ya voka malembe lava ya 5 mata fambisa ku yini hi ndlela yoyole premier enhlekani ku amukela ka Munghana Lonene FM na ku vuyisa ka xivandla lexa n'wina xintshwa inhlekani Khalanga na vayingiseli hinkwawo va Afrika wa vulavula i khale ni nga si vulavula na n'wina a ikhale ngopfu premier na mina sanchuwini ni ku hey premier ta vulavula na vona kwala ivi loko nitwa ku mata ivi ntsaka swinene kumixana hi sunguleni la premier ka na va hi sungula ama heteleleni namuntlha hi hetelela hi sungula hi leyi ya i kha yi vikiwa sweswiwani ya timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu mhaka leyi tikoma ku ya ra tika swinene hi nga se vulavula to tala kahle mirini ka vaaki va Limpopo hi timhaka leta GBV awa Khalanga swilo leswiwani swa hi vavisa swinene ku ri loko a hi hlaya ka tibuka va ku psychologist un'wana i te a endla research a ku nhonyana wa le xifundzankulu xa Limpopo una 4 times chances ya ku a nga pinyiwa than ku ri a dyondza xikolo a hi hleketa ku i swilo leswi vo vulavula lava va ku hlaya tibuka mara loko mi vona leswi hi swi vonaka siku rin'wana na rin'wana ndzi hlangane na vurhangeri bya xiphorisa vhiki leri nga hundza va ni kombisa statistics xa kona ngopfungopfu hi langutele xiwani swa ku dlaya vavasati na vana swi le henhla swinene kumbe ku va hlayiseka swi le henhla swinene hi languta na swiwani leswi swa ti-house breaking na yini mara leswiwani swa ku vavasati vo tala va dlayiwa va lova emavokweni ya varhandziwa va vona hi swona leswi ndzi vonaka ku ri hi fanele ku tirhisana hi ri vaakatiko mi ta tsundzuka ku ri loko a ndza ha ri ka rihanyo a ndzi lava ku kombisa ku ri na n'wina society mi nga ku loko mi nyiketa n'wana wa nhonyani pressure ya ku a va na vukati because vukati vu nge vi kona ka munhu un'wana na un'wana ene vana va vanhonyani va fanele ku tiva ku swa endleka ku ri i va
Dr. Ramathuba iveleka ingena xikolo iva dokodela itirha iba MEC iba premier unga tekiwangi iva ku i complete akuna problem hi wena va fana ku switiva ku ri swin'wani leswi swa ku tekiwa hi vakhalanga swa hi tlerisela ndlaku ta kuma ku va tikhalanga va va na ti-jealous loko va va na ti-jealous mi kuma ku a ku loko wena a wu fanelangi ku va na swilo swa kahle loko i tirha na vavanuna ntirhweni wa wena i va na jealous a kuma ku siku rin'wana wa ku duvula se hi swona leswi hi fanele ku ri hi dyondzisa vana va hina va vanhonyana ku ri leswiwani swa vukati a hi must it's not a sign ya ku u achievile wa achiever unga tekiwangi hi tlhe hi kombisa na vana va hina va vamfana swa ku sirhala n'wansati i vukati a hi swona loko ku nsati wa wena a wa n'wi lavi n'wi chuchi a famba ya ka vona a ya ti tirhela a ti hanyela hambi ku ri na vana hi fanele ku normalize ku ri ku va na divorce so if hi endla sweswo as a community as a society mi ta swi vona hi ta hunguta leswi swa ku dlayiwa ngopfungopfu ka vavasati hi vanuna va vona ai vuyeni ka leswi mi nga langutana na swona sweswiwani mi premier wa xifundzankulu xa Limpopo ni tshemba ku nga ri khale mi ta hi byela ku state of the province address yi ta va rini na swona mi ta hi rhamba a hi sunguleni la ka ku 7th administration hansi ka vurhangeri bya n'we mi langutela ku mi fambisa ku yini ngopfungopfu loko hi languta ka matimu ya n'we leswi a mi tirhisa xiswona loko ma ha ri MEC wa rihanyo 7th administration Khalanga yi ta va yi langute yi guidiwa hi manifesto wa African National Congress because Limpopo ba akatiko va kona va tshemba African National Congress va hi nyike 74% so swi vula ku siku rin'wana na rin'wana loko hi pfuka nampundzu u ri deployee hambi u MEC hambi u mayara hambi u councilor u fana ku tivutisa ku xana ni ta kwihi hi ku implementa manifesto wa hina wu na 6 priorities priority yo sungula i ku vanhu va fana ku va kuma mitirho that is why mi ta vona ku loko hi ku hi lava ku tisa industrialization ku ri leswi swa va nkonko wa industrial park swi fana ku ri swi pfusurisiwa vanhu va kota ku tirha hi swona leswi swi ta va swi ri number 1 top ka agenda ya hina because loko vana va hina va tirha na leswi swa ku yendla swo biha swa ku dlaya vanhu swa ku shoplifting swa ku yiva na yini swi ta hunguteka because vana va hina va ta va ku loko va graduate va kuma mitirho va tirha xin'wana ta va hi langute ku va na ti-skills because man'wani vana va hina va endla ti-degree loko va hetile ti-degree ta vona mi kuma ku a va koti ku ri va thoriwa timayini hambi ti mi kuma ku ti lava skills swo tani se hi ri province hi langute sweswo swa ku ri ku kumeka mitirho hi fana ku improve na ti-skills ta hina ta vana va hina xin'wana lexi hi ta va hi xi langutile kumbe na xi tiva ku xi le kusuhani na n'wina vanhu va le Agiyani because hi mi tshembisile ku ri hi ta va hi ri na partnership na TUT liya ya Professor Tinyiko Maluleke ni fana ku ri nhlangana na bona I priority yin'wana so that hi heta hi leswi swa ku ri hi kota ku va na campus liya ya hina se mi ta tsundzuka ku hi sungule ntirho wa kona wa ku a hi kumi ku ku va vana va hina va le Giyani va nga fambi kuma ku vana va fana ku famba va ya aJoni ku khoso ya kona va nga yi endla le se na sweswo swi ta endla ku va na mitirho na vana va hina va kota ku dyondza xikolo so that is why xavunharhu I lexi ya ka manifesto wa hina I number 4 xi vulavula hi ku hi ta investa ka vaakatiko xana hi vulavula yini hi vulavula ku ta va ku va na mati se na yona na swi tiva ku vaaki va Giyani sweswiwani va ni vutisa ku rini mi hi tshembisa ku ta va na mati sweswiwani ha mi tshembisa ku mi hi voterile mi lava mati ya fanela ku ri ya kumekiwa mati ya nga tali ka Nandoni Dam mara loko vanhu va ka dzingidzingi va zama ku pfula mati va kuma ku a ku na timati ka ti-tap ta vona hi ta va hi tirhisana na minister wa mati kahle na district municipality wa hina wa Mopani ku ri mati ya kota ku ya huma xin'wani I mapatu vanhu va hina va lava mapatu loko mo pfulela ku ri vanhu va fona I guarantee you va ta vulavula hi swa mitirho va vulavula hi mati va tlhe va vulavula hi mapatu because I swona swinharhu leswi vanhu va hina va lava ku ri swi humelela so ku rin'wana ni khani mi yingisela ka ntirho wun'wani wa a mi nga ni ramanga a ni lo nghena ni nga rambiwangi ka Galadina hala Karibu hala mi vulavula hi timhaka ta ku
a Limpopo hina swi swo tala leswi swi ngo famba swi ri ti raw material kumbe xana loko mo byela vayingiseri leswi mi kha mi swi vula swi nga kota ku twisiseka ku loko mi ku ta tumbuluxiwa mintirho mi va mi kha mi languta yini Premier ya loko hi vulavula hi ntumbuluxo wa mintirho ni kombisile ku ri ku fana ku ri hi aka tifeme tifeme ti akiwa njhani la xifundzankulu xa Limpopo Xikwembu xi katekisile because hi na timinerali to tala timinerali ta hina hambi ti platinum hambi ti iron ore hambi ti gold hambi yini swi kona ti vanadium hinkwaswo se lexi xi xotaku yini i ku loko ti investors ti fika la ti veka mali va investor va sungula hina hi ri mfumo hi fana ku va nyiketa mapatu hi va nyiketa mati ku ri va kota ku mine so loko va sungula ku mine swi endla ku va na mintirho investment yi nga endliwa yi ri commitment mar loko investment liya yi nga kumi ku va ta endla va ta mine yi nga endli mintirho mar loko ho endla ku hi improve ka ti infrastructure hina va ta kota ku mine so loko va mine ku va na mintirho so leswi hi swi proposaku i ku loko va mine hambi platinum va nga yi fambisi hinkwayo yi ri yo raw material yi famba ya ka vanhu van'wana a va endli ku ri liya platinum hi nga sungula kutsongo hi ku 10% ya yona a yi sali lawani hi sungula ti process ta ku process ti processing na tona ti endla ku va na mintirho ku the kambe ku va na leswi swa ti beneficiation hinkwaswo ti value chain leti ni vulavulaka hi tona swi nga endleki ka timine ntsena a hi languti ka agriculture loko mi languta ku mi languta mupani yi ri so mupani yi na ti agriculture ta ko ku kumeka ku hina ti mango to tala hina ti ku matamatisi ya ZZ2 mara ZZ2 ibona va producer ku matamatisi ku tlula any farmer la Afrika-Dzonga mara a hina na femena yin'we ya ku endla tomato sauce so loko mi rima matamatisi mi endla mintirho a swi tsakela mara hiku matamatisi lawani hi nga fambisi hinkwawo a hi xima n'wani hi endla tifeme na van'wani ti small scale farmers va ta kota ku endla matamatisi va supply ya family ya ti tomato sauce hambi ku ri mango a hi vi na tifeme ta ti mango juice hambi kumbe yini na yini leswi hi swi producerku so leswi ni swi kombisaku i ku production ya endla mintirho mara processing manufacturing na ti beneficiations ti endla mintirho yo tala ku tlula leyiwani ya production so that is why ni ku ti policy ti kona hinkwaswo swi kona ho steka hi swi implement Isatso mingisero mngana lona FM laba batwako i premier wa xifundankulu xa Limpopo van'wana va ku i first citizen ya Limpopo bodela Poppy Ramathuba ibo ibula kuna vona Xana uxuni yini ku vula wena uxuni yina nyiko ya vuyimbeleri naswona anga hundzula risimu uxuni yi nga hlanganisa vuyimbeleri bya ndhavuko na mpfumolo wa ndhuma wa le madorobeni uxuni yi nga nghenisa erendzweni ro saseka ra vuyimbeleri i uxuni ya hina le hlangana na hina loko hi hlotana na nene ya vuyimbeleri bya ndhavuko leyi landzelaka ya Afrika-Dzonga makume munhu wa phikizana lava nga na vuswikoti lava humaka etikweni hinkwaro ra Afrika-Dzonga va phikizanela sagwadi lerikulu ro hetelela hi 500,000 rand cash na ntwanano wo kandziyisa angeke va sikhone hi uxuni wa mhlaba yi sungula hi ti 7 ta July hi sonto hi awara ya 6 namadyambu ntsena eka SABC 1 Mzansi for sure la ayisukeli mhaka nje yikutisela vativi va ku hlelela yona Sweswo mingisero mngana lona FM makomandlela ntari i premier wa xifundankulu xa Limpopo Dr. Poppy Ramathuba premier ni le ku languteni cabinet ya n'wela ni languta ivi ni vona ku ve na ku cinca ku na lava mi nga va veka van'wani va lava va ri koho va vuyile kambe lexi mina ni nga xi vona ngopfu ka lava va nga vuya a ni tivi n'wa mi languta yini lava nga vuya hinkwavo hi lava loko hi va lava la moyeni a hi va kuma van'wani va heta term ya vo hi nga va kumangi na kan'we se a na ku kamba ka n'we tanihi premier ku leswi n'we mi nga munhu loyi minkarhi hinkwayo loko mi lava hi mi kuma mi ri yini ka xipano xa n'we mi ta hlangana rini mi nga hi nyika plan ya n'we ku mi ta tshama na vo rini mi kota ku va byela ku hi ta tirhisa leswi ku ya mahlweni ku kota ku humelerisa xivono lexi mi kha mi vulavula hi xona
Khalanga leswi swi hi tsakisaka la a xifundzankulu xa hina xa Limpopo I ku exco ya hina hinkwawo ti MEC ta hina I ti MEC leti humaka ka African National Congress swi vula ku lay vision ya mina yi guidewa ku hi manifesto na ti 6 priority yi guide na bona hinkwawo se ka meeting wa hina wo sungula ai ku meeting lowu ku va na ti orientation hi ba nyiketa nkarhi ku ri va famba ba ya hlangana na ti HOD ta bona ba hlangana na ti office ta bona ba establish ti office ku ri va kota ku va na ti chief of staff na ti MLO mara a ni ri ma swi tiva ku mi nga blame ti MEC swin'wana mi fana ku blame va Moaba na Vandave loko mi lava MEC mi kuma ku a mi kumi kasi I vona lava wani va endla ku ti road block se mi nga blame ti MEC ta hina se loko mi ku MEC before mi conclude Khalanga ku ri hey MEC Rachweni khale hi n'wi lava a hi n'wi kumi mi complaina ka mina before mi conclude mi ta kuma ku loko ni languta na munhu wa vanhu a nga swi tivi I fambe na MLO yin'wani leyi hleketaka ku yona yi ta va deputy MEC se hi lava ku ri hi swi kombisa ku swilo swi nge fambi na ku fana na le khale a ku fanelangi ku ri munhu a va na red tape a endla ku vurhangeri lebyi byiwani bya mfumo byi nga fikeleriwi hi vanhu loko mi hi lava mi fanele ku hi kuma hi bona va fanele ku ri va endla ku hi kumeka no nyika example hi lava wani lava ni tirhaka na vona mara ma swi tiva ku lava ni tirhaka na kona va nge suki na siku na rin'we va ku ni nga kumekiwi se ni expecta ku loko va hetile ku hlangana na ti office ta vona before hi yana ka ku pfula legislature hi ta va hi se hi ve na ti meeting to hlaya ta ku twana ku xana hi lava ku humela yini ku ta va ku ri teamwork ku nge vi swilo swa munhu wun'we ko va ku team yin'wana na yin'wana yi va yi ri na captain but ku va ku captain a ri nexe a nge tlangi ball a kota ku wina captain I fana ku ri a va na vatlangi hinkwavo va khoma tinumber letiya ta vona then va ta kota ku va kota ku wina se xipano xa hina xi sungurile ku tirha van'wani ma va vona hi Wednesday ta va hi ri le ka Lephalale hi sungurile hi famba na magalioni ya hina hi ya lunghisa mapatu ya hina because hi ri ka vaakatiko hambi mi nga ri na xikontiri but patu leri ri fana ku ri fambeka loko vanhu va ya masirheni hi Saturday swi twisa ku vava because mi kuma ku a ku na patu ra ku ya le loko va ya ka Vandave zita va vona mi kuma ku na patu ya ri kona a migangeni ya hina mi tsandzeka ku va ku lori yo delivera mugayo yi fanele ku yima ka xitrata yi yima 2 kilometers va kuma vanhu va ta na tigirivani se sweswo swi fanele ku hela ku hambi hi nga endlangi swikontiri ka mapatu hinkwawo mara province ya hina it's a rural province mapatu ya hina ya fana ku ri ya fambeka hambi ku ri gravel na gravel liya yi fana ku ri yi kota ku fambeka o le yale Lephalale ile ya minge ima khere Wednesday di khere anar di khere itona leti ti galioni leti famba ko hitona hi lungisa mapatu ya hina se ni lava ku mi hlayelela 100 days hi swi leswi mi ngeri hi 100 days mi ta va mi swi fikelerile nakona yi hlayela kusuka rini 100 days leyi ku sukusela hi ti 4 kumbe ku sukusela hi siku leri mi nga ta ndla state of the province address kumbe ku sukusela siku leri ya loko va mi tivisa 100 days leyiwani hi ta mi vitana hi ta ku yi announce official because a ni ri ma vona ku ri loko ku ri I premier a wa ri MEC loyi I langute department yin'we se 100 days leyiwani hina information ku huma ka ti department to hambana meeting loyi wa mina wo sungula na ti MEC hi ta va hi twanana ka 100 days leyi an lavi ku pronounce sweswiwani mara ntamvitana ni mi pronounce la yona because ni fana ku ri va tiva ku loko ni ri le ka mitiro hi ta va hi endle job opportunities cha 2000 va fana ku ri va swi tiva ku ni ya pronounce na va commit an lava ku va commita lawani ka n'wina ni nga se vulavula na vona a ni kombela moni khomela ni heta na vona ni ta mi vitana vhiki leri ri landzela ku ri nge heli hi nga se mi vitana
hi sweswo mingisero wa Munghana Lonene FM lava hi bulaka na vona i Premier nsala leti minete ta ntlhanu ka timinete leta ntlhanu hi swihi leswi mi nge ri a mi fambi mi nga byelangi vaaki va xifundzankulu xa Limpopo eka vurhangeri bya n'wina na mafambiselo ni mbonile mi kha mi ku mi vulavuri na swiyenge swo hambanahambana kusuka ka maphorisa va tikereke na swiyenge leswi khumbekaka ka ku vona leswaku Limpopo yi ya mahlweni se a ni lava ta ku timinete ta ntlhanu ni mi nyika toho n'we mi byela ku hi swihi leswi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi a ndzi ku ka vaakatiko hi lava ku mi khensa because mi ve na ku mutshembeki mi famba mi ya hi votela hi kuma 74% hi nga vi na government ya provincial unit ku va hina ntsena se ti vote ta n'wina mi nge ti soli loko mi vote kahle mi ta swi vona hi mitirho leyi hi ta va hi ta mi nyiketa yona va ku mitirho ya vulavula a ni lavi ku vulavula swo tala ndzo lava ku ka vaakatiko mi nge ti soli hi khensa swinene ene ku mi khensa hi nge mi khensi hi marito hi ta mi khensa hi loko n'wina mi vona mati ya huma hi ta mi khensa loko mi vona mapatu ya n'wina ya ri kahle loko n'wina vaakatiko va Giyani mi kuma ku university ya n'wina yi kona leyi hi nga mi tshembisa loko ku n'wina vana va n'wina loko va ya swikolweni va kuma ku na tibuka loko va ya titliliniki va kuma ku mirhi yi kona hi swona leswi hi ta mi khensa ku hi swona loko vana va hina va graduate mi kuma ku va thoriwa mi kuma ku tifamily tiya a ti ri kona khaleni ti pfuxuriwile na tin'wani tintshwa ti kona mi kuma ku economy ya hina yi digitalized mi kuma ku vana va hina loko mativa ku la Limpopo Khalanga ene n'wina Khalanga mi ta tsundzuka ku leswi a ndzi ri ka health hi Christmas loko ndzi mi nyika statistics xa vana ni ku Limpopo ku velekiwa vana va more than 300 hi siku rin'we Gauteng ku ve 160 ni ku mina a ni khisa vana va 300 mi ku emisilo 1 isungula ku exaggerate ma swi vona ku leswi a ni mi byela ntiyiso because loko mo languta report ya statistics general ya Tatana Risenga yi kombisa ku fertility ya la Limpopo yi tele vana ku velekiwa vo tala ku tlula va le Gauteng ko va ku loko va fika 18 years va famba va ya eJoni va lava mintirho so hi lava ku cinca province ya hina vana va hina va nga fambi hikwaka ku lava mintirho loko va famba ko va ku va famba hi mhaka ku va choose ku va lava ku tirha kwihi mara va nga fosteliwi ku ri va famba hi swona leswi a ndzi ku ka vaakatiko mi nge ti soli hi ti vote ta n'wina no ya khensa swinene se sopa ya rini Premier vhiki ro sungula engaku loko no lunguta ti first kumbe ti second kumbe ti fourth ta August hita mi nyiketa the exact date because mara most tugaku it won't be after the 5th August because another ilaba ba legislature na laba ba office ya premier ba languta switaba swi informiwa hi office liya ya president na National Assembly because ku va ku president bata nyiketa hi ti 18 loko va heta vhiki leri randzelaku ku fana ku va na ku responda ka president loko va heta leswi swa vona na hina ita kota ku va na swa hina Premier khensa swinene ku va mi hlangana na hina ka siku ra namuntlha a khensa swinene ba mandla hi vuyelela na ku pfumela ku ri sweswi mi nga sungula mi ndle xikombiso ka va MEC van'we ku xiyanimoya xo xi pfunaka ku va mi hlangana na vaaki va kota ku tiva minongonoko ya n'wina ku yisa ku yini mahlweni khensa swinene nkarhi wan'we inkomu Khalanga inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava mbatwa Premier Dr Phophi Ramathuba a bula na vona namuntlha va ka va hinika xifaniso xa voho loko kha hi languteka malembe ya ntlhanu lama ya ku mahlweni mayelana na timhaka ta hi laha hi nga langutelaka kota ni hi xifundza kusuka ka timhaka ta ku tumbuluxiwa ka mintirho na mhaka leyi ya kumbexana mihleketa ku va ta va yi rivele va nge yi vuli ya timhaka ta campus ya TUT va yi vurile mbatwile se ni tshemba ku na loko se hi va vutisa siku rin'wana mi ta va mi kha mi sunduka ku hi va vutisa swisukela ku hi swi tova swi sukela kwala na timhaka ta mati mbatwile va kha va tiyisisa timhaka to toleto ku na nongonoko un'wana ni tshemba ku va ta lava va ndzawulo leyi khumbekaka va ta mi hlamusela kantswa va ri dikherekhere Wednesday leyi va kha va vulavula yona leyi veringi ku tekiwa magandaganda tigaliyoni hinkwato ti ya ndhawini yo karhi sweswi ra vunharhu va ta va ri le Phalale va ya vona leswaku ku khuriwa kun'wana na kun'wana la ku lava ku khuriwa se swi vula ku siku rin'wana ku hala ka n'we va tata mi ta va kuma va ri ku hala ka Mbokota va ku ri kherekhere Wednesday ti le ka Mbokota kumbe ti le
kumbe ka Matsakali kumbe ka Mlamula sweswo swa ku taniya se a hi tshameni ri endla ve twa ku swifambisa kwini ku ya amahlweni ndlela le ehafumpela ora ya 13 nakona ku Afrika wa vulavula a wu tisiwa ka n'wina hi vuhumelerisi bya Ncindani Eric Mabasa wa ta ya amahlweni kambe sweswi hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimise kwini kona hi amukela Bongi N'wamungwanati Maluleke ya Bongi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi asna maga ikhalanga Pet Mathebula ehlulani fanele magayisa na tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we enhlikani va yingiseri ndzawulo ya dyondzo eGauteng yi vula leswaku yi ta simeka swibumabumelo swa msirhelelo wa vaaki ehenhla ka swihehla swa vukongomani byo durha mali ya mabiliyoni ya tirhandi exikolweni xa le hansi xa Mayibuye maphorisa exifundheninkulu xa Limpopo ya simeka xipano xo hlawuleka ku lavisisa ku hisiwa ka timovha etindhawini ta Zebediela. President wa Egypt andunduzela President Ramaphosa ku va hlawuriwile nakambe a tweni mahungu lawa na man'wana la ka awara liya yan'we Afrika wa vulavula enhlikani andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Ntsembo wa n'wina u tisa yini yona leyo maphathi lamo nga hlanganetiwa ku ngesa cabinet ya DA ya AFP ya PA ta ta tirhiwa na xikolo xexo ni karele bot politics ta South Africa no lava ku tirheriwa tiko ku le ku hluphekweni karele mo ai karele mina bot kule ku hluphekweni kule ku hluphekwa ba sibona la wena kule ku hluphekweni besa joni sitelo va ri ku ta hakeriwa gezi kun'wana ta fanele ku hakeriwa na 200 ta management fee iza sibona mara ka gezi ri pura le skhomile iga ta kombela ku ri increase wa lembe leri ta 200 tele ngopfu ka nkarhi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela Ente yethu mingisero mngela Lonene FM ai twenini mavonelo hi ku hambanahambana ka wona mavonelo ya lama ya famba ka timhaka leti tinharhu ya ku sungula mhaka hi liya hi vulavula hi yona ya timhaka ta ku rhandza tiko riru ya vumbirhi i timhaka ta ngoma ya vunharhu imbulavulo kumbe imburisano lowu nga va na wona na Premier loko mi la ku angula ka swoleswo hi ndlela le ta fika hi tshama na vo siku rin'wana la mi nga ta va ka na n'we mi ta na swivutiso leswi mi va ku mi ri na swo hi ndlela le se ta teka tinharhu timhaka hi bula hi to hi famba swin'we fika ka awara ya 2 hlekani lowu nomboro ya le ya ntolovelo ya 0860002543 ta twa muhumelerisi loko ri ku mi na ti-voice note mi ta khweni u ta mi ni byela kambe ka a hi ku tweneni mingisero ya mehe 0860002543 i nomboro leyi nga ta yi tirhisa hi ringeteni loko hi ri na un'wana mingiseri laha nhleka a ku se va na munhu la nomboro ya leya 0860002543 a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi a nga nghena nhlekani a swi tikomba swi ku ri na xiphiqonyana laha ka ku va ni twa mingisero luya 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM a hi ringeteni nakambe loko hi nga kuma un'wana mingisero nhlekani akuse aye papa mzwana bobot pfokele n'wina minjhani buti kona ba akenza okay na swi tora mi fambe kahle ku vhakala ekurhuleni ku hela ka vhiki kha swi khensa na sweswo lava ku vulavula hi leyi Premier va ani famba kahle ya le Premier mi ta nghena ka yona kambe ani famba kahle swi tikomba ku amile ku tirheni kahle kwa haleyo ni vula ku patu hinkwaro ri ra kusuka EM yini EM13 kumbe yini lera ku ri susiwa timboni hinkwato ku endla la a Boksburg prison ku ya fika kwele a Morningside eberini a Windmill side park le henhla loko mi kha mi ya Fort Lawrence mi susetele tiboni hinkwato swi tlhe swi nga vi nchumu mingisero wa mina ya no ni pfumelela na n'wina a hi stretcheni kusuka kwale Carnival City hi stretcha ku fika la mi tirhela kona hala Alberton ya ku le ku tikeni sweswi ni byevula va nga swi vula ku fanele ku va social issue ku nga vi yi langutiwa hi tihlo rin'we mara leyi ni lavaka ku yi kandziya ngomhaxo
hi yona leyi yi nga ta na premier wa hina mani mo ni rhandza ku nakambe ni va ndhundhuzela ku va hlawuriwile ku kumeka va ta rhangela province ni pfumela ku a ku yo va fluku kumbe xihoxo leswi swi nga endla ku Lethuli House yi vona swi va lulamerile kumeka va waxisati wa ku sungula ku rhangela xifundzankulu xa hina xa le Limpopo i munhu loyi track record ya vona lava nga ta hi kona loko va ha ri ka ndzawulo ya rihanyo swi kona swo karhi leswi hi swi vonaka hi nga veka ku ri tihuku leswi na leswi va endle swona ku ngo va na lahaya laha swi tikomba ku va kumeke va tsandzekile ene a ku tsandzeki vona phese ku na ku va loko ri murhangeri i tsandzekisiwa hi vanhu lava va nga hansi ka wena so mina ni na ku tshemba lokukulukumba ku ta va na ku cinca eka hansi ka vurhangeri bya vona leswi ni lavaka ku swi kombisa n'wamahashe i timhaka ta ku va tshikelela timhaka ta ku service delivery kumbe ku yisiwa ka vukorhokeri evanhwini ku hambanahambana ka vukorhokeri lebyi swi ta kumeka swi kha swi acceleratiwa kumbexana swi kumeka swi kha swi ngeteliwa cake kumbe mafulufulu vanhu va ya kuma vukorhokeri timhaka ta mati timhaka ta mapatu hambi ku ri timhaka ta mitirho a Limpopo to va swi kha va swi kambia hinkwaswo va kha va kombisa hi ku ya hi ti-sectors leti ti nga tisaka mitirho hambi ku ri agriculture ku ri mining na hinkwaswo loko ku ri keni leswi va swi vulaka va ta tlhela va swi landzelela va tlhela va ta hi ripotela ku ka 100 days leyi va nga kumeka va kha va ri kona ofisini sweswi va fikelele laha and then sweswi va kumekaka va nga accessible va ta kumeka no pfumela ku va kumeka va kha va update ku hala swi endlisa leswi hala swi endlisa leswi na tsaka hi ku na loko va nyika so called an acceptance speech xa vona va yi khumbini mhaka ya TUT Giyani campus so na namuntlha ni twa va kha va yi landzelela se na pfumela na ku tshemba ku kavula va ta yi landzelela va ta hlangana na Professor Tingumaluleke no pfumela ku va ta hlangana na yena minister lontshwa wa higher education to that effect ku hi va na yona that campus Giyani ku vana va kumeka va nga yi kule va dyondza xikolo va ri kaya so a hi va nyikeni chance hi nga kumeki hi va discourage kumbexani ku va criticize yes munhu wa criticiziwa loko a ri murhangeri mara a yi a constructive criticism hi kha hi pfumela ku leswi va swi vulaka va ta kumeka va kha va swi landzelerisa leswaku Limpopo ya hina yi va Limpopo yo antswa ku va na vukorhokeri vanhu swi tikomba ku kumeka va nyike matimba ka African National Congress va swi tiva ku hi yona yi nga ta va nyika vukorhokeri ku ya mahlweni kakhulukwalani kwala ka ku landzelerisa kwalani loko vo landzelerisa hi mpela kumbexani ku nga va na ku cinca ku va na ku humelela ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo ntiyiso a va nyikeli benefit of the doubt and then hi vona ku swilisa ku yini muhaxi ni khenseni swin'wana kahle ku ni Giyani ha khensa swinene ku khensa hina hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM 0860002543 hi ndlela yin'wana le ku landzeleriseni mhaka leyi ni nga vulavula hi yona hala a Chikurubi veri va swi kota sweswo swa ku nyika va michini miri vambirhi loko wa ha tshama hansi u nga ku hi xintwa landzeni ku yendli hi famba mi yale loko mi vuya loko ku tshamanyana a hi tlheleli u ze mi lwa hi xin'wini wena wo ni yima yo misa wena kambe amukeleni n'wana mingiseri loyi hlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM khalanga mpfukini na hey ha mihlolo yi diuma na n'wina yi pfukile hi ngovo hi vuyisa tindzhapi hi vuyisa vuntshwa mara mi nge loko khalanga khensa loko ma ha pfukini hi ba mandla hi vuyelela ni kecula timbirhinyana nkarhi wo ka u nga hi teki mbilu a na ni tshame ni swi khumbanyana ni ku Dr Pupi na va navelela siku rin'wana ku va nga tikuma va ve premier andaka loko va vulavule hi issue liya ya le mani lava va le Zimbabwe lavaya ni vile va bumabumela swinene na ndaka loko vanhu va ka va sola va ku a va vulavulangi kahle ni ku hi mina ni va bela mavoko swinene andaka loko ni karhi ni ku vanhu va lava hi vulavulaka hi vona mihlayile ku ri leni loko mi vulavula hi ku rhandza tiko ni ta swi katsakanya ku rhandza tiko khalanga a ku kona ene loko ni languta swi tikomba ngeta South Africa hi leswi swi hi hanyela ku areze loko dyambu rixa ni kumeka ni karhi ni hanya no ba mavoko
khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku kuya fika ravuntlhanu. Anastu kwendeke ni momel mingisero mina Marco. Anastu kwendeke anastu na meko kokoloka ni fike nga twanani kame 0860002543 kulo salat pineta kumenka ile soko ya kama ngwe msaba ya ora ya mbiri kusuka kwa nani itafika makumi ndala le the voice note tamga rumela ka 0860 ka 0657443911 eta ti umelerisa kumbe eta rumela eta titlanga ntsena loko ya fika makumi na nongonoko kaba 21 mingiseri twa ku ye angula ku ni mamkerele ka mgana lona FM nhlaka sutikoma ninga se fika kona la imakale la ba ku ba famba yona ku ba ta kota ku ba itwa ku ngwangulo we tani mingiseri angura ku yin ngopoplo ka ila ngute temaka abunaru kato ta kushana te kuramwe miranda ku fika kwala na ko lokuru maranda sisikombiso sokoma ku impera ni bona nkulukumba mwana nchikinyisi wili akambeteriwa anistu ukokolo ka yini ibutomi byanjani bye bakayina mara iloko mkhamela ku fikelela yini loko mi ay mina mingane rumele siswa mhlaka lowa ay amkela ngwana mingiserelo nhleka papa Njani? Fokele minjani wena? Fokile. I can't. Amkela bula wa dokotela man. Onge swo endleka swi. Loko ku va na university like la ya nyile ku tsena rinta ku ta va na business la vanhu va ta thoriwa swo tala swi ta hunguteka ku mintirho ya kala me twala ngari mi tshame xibebeni le ndzhaku le mikhome foni mi la mi nga kwa ku na moya ngopfu ku twala moya ku tlula n'wina ncindani lavani van'wani va lava vele ka xiyimo xin'wana xa ku va twali kahle a hi kumeni van'wani ku ndlela ku va kota ku lava va nga yingisela va nga heli timbilu loko va nga heli mbilu loko va hi twa kha hi vulavurisa munhu a kha a nga twali hi ndlela yeleyo xana tihosi na mfumo va pfuna njhani hi tihakelo ta ngoma ni lemuke leswaku vafana vo tala a va yi hikokwalaho ko va vatswari va pfumala mali ku ve hikokwalaho ka yini swi nga hakeleli hi mfumo hi leswi na mdzevula a vula swo ku kumbexani a fane ku susiwa timhaka ta vubindzu andzeni ka swoho hi ndlela yoleyo a hi ku tumingisela munghana na FM 0860002543 wena u angula ku yini ke a hi ringeteni loyi mingisele nhleka swi na mhaka mondropera mpeti ni present chilibuya nga zintemeka khalanga a la hetisa timhaka ta dokodela loko le va bumabumele swinene endzhaku loko va ta va hi kumbe ku tirha hi ku hetiseka aka ku protecta vaaki va hina hi le ka sayidi ra ku loko va fanele va endla vahanduri loko va karhi va va seketela vanhu ni yima na vona leswi xibela mavoko khalanga tin'wana ta ticrime ngo vulavula hi ticrime to khomana nkuzi na ku hijeka na swin'wana na swin'wana na leswi nga ku humeleleni swa ku vanhu lava taku va huma hi le handle va nghena swibedhlele swa hina va fika va phaketela mirhi va suka va yi xavisela ka vona ka ha ri crime ya serious kosi hina vaakatiko hi sale ka hi hlupheka so a ni ta ku loko sweswiwa dokodela va ta va va sukile la ka switshembiso leswi va nga hi tshembisa swona va swi vulavulaka ni swi bela mavoko kambe a vo vula ku va ta ringeta leswiya va swi vulaka va ku va ta ya tirha hi ku hetiseka swi va hi ndlela leyi va hi tshembisaka swona lende ku hi ta suka hi va zonda ku ve hi ku a hi vona va nga suka va onheterini kumbe a hi vona va onhetelaka a vo vula ntsena va ku va ta ya ringeta ku ba xivuvutani loko swi boha mathuku swi vuya khalanga a swi vuli ku hi loko i ta va yini ngomeni na wun'wana wa ba xivuvutani a nga yangi dokta a va vuli va ku nda ringeta mfumo wa hina hi wu tiva kahle loko ANC va heta ku nyika position yaleyo yo va ya wena ntsena ku yi vula hi nomu a wu le ku yi fambiseni because i fanele i yi fambisa va tile ku khwenuta va ku byela ku leswi na leswi na leswi na leswi na leswi i nga endli i karhi i ri na mafulufulu ya ku tirhela vaaki ni kombise yin'wanyana ka mhaka ya ku rhandza tiko khalanga a hi khale ngopfu swi nga swi ri na 3 months
leswi swibalesa leswiya swa tifika South Africa swi nyika matimba swi le ku tshikeni leswi nga ta fika swona la tikweni na namuntlha va lava ku langutana Khalanga na ku huma ku a South Gate ni nga ri vula hi vito xo ba hi nandzu swi le ku xavisiweni swibalesa sweswo xibalesa lexi loko va ku kombetela hi mi va nyika swilo swa n'wina hinkwaswo a va vulavula hi ku hi crime la ta heta njhani crime ku ve ku ha ri ku xaviseni ka swilo leswi already hi va ni ku rhandza tiko a va vulavula hi swilo leswi already swi nga kona swi nga endlekeka ku tiko ra hina hi nga ri ku ri rhambeni ku loko molo ze wu fika wu nyika nkulukumba loko tata xavisa swilo leswiwa swo ka swi nga ri nawini ka ha ri ku rhandza moli ya yena va vuya va fika va khoma kunzi molo hi swibalesa leswiwa swo ka swi nga ri nawini a ni veri swa khomeriwa ku va i vonaka i ri na a ni tivi hambi hi loko i vonaka kumbe hi loko ringeta ku ndla vugevenga hi xibamu xo ka xi nga ri nawu a ni tivi ku na swin'wana swi khomeriwaka hikwalaho ka xibamu xa fake a ni tivi i khomeriwa loko swi ndlise ku yini se xivutiso i ku loko ku ri ku swa khomeriwa hikokwalaho ka yini swi xavisiwa kalanga xibamu lexiya loko i ya a khoto i ya diva ku fana na munhu la nga khoma xibamu xa ntiyiso ku a va sure ku xibamu lexiya u xi khomeni a ku sure kumbe xo ka xi nga ri xivanilana mara loko swi kala swi kha swi xavisiwa Khalanga ku ve ku hirila hi swona ku swilo sweswo hi swona swi nga ku endleni ka crime aka ku rhandza tiko ra hina swi hindzise ku yini loko swi ta swi huma a China ku swibamu leswi ku swi nanguti swo tala swa swi tala ku made in China swi tise ku yi South Africa swi swi pasisiwa ku tata swi xavisa na hina vaakatiko hina hi nga laha hansi tiko ra hina ha ri rhandza kambe lava va nga henhla va nga ku fambiseni ka milawu tiko ra hina a va ri rhandza vona va nga ti vona ntsena va hoxe mali eswikwaleni hina vaakatiko hi karhi hi yima hi nenge wun'we loko a vo mindzuku vanhu lava hi va rimbiwa vo fika va tekeriwa varindzi va tikara a va ta swi vona tiproblem leti hi hlanganaka na tona na mindzuku ta mindwala a va ta va ya cinca yin'wanyana ya milawu ya kona ni hetela fikila ngoma na titwa ta ngoma Khalanga hi tona mara madlala yo ka yi nga ze yi tshwa tidyondzo ka vana ti le ku saleleni ndzhaku mina a ni ta ku dokotela kwa volo khumba na yona ku hamba vo va hatlisa hambi mindzuku mindwala va hatla va hisa tingoma vana va vuyela exikolweni hi mhaka aka madlala a mi tshama u vuya na xitifiketi xo ha lava ntirho aka madlala ntsena mi to vuya na pasa lerintshwa ntsena mara ku mi ta lava ntirho rona a swi kona sweswo loko mo suka mi hi komba rona hi ta mi byela ku i ta hamba swin'wana mara a ni ngo kumbexani loko se yi ri kwale ta ve dyondzile phaphama ku komba ku vutomi byi ndlisa ku yini kumbexani ta kota no tavalaza loko se hi humini Khalanga mina na n'we hi vuya kona ku tiva ku hava xilo xi benefitiwaka laha benefita ni swa hamba ntsena Yingiseri no mitrini ketsi famsese swo miyingiseri patu leri ya EM43 na leri ni ri lako rani bava sesi Zandi va yisile le ya haxa kona a ni ri na sesi Rose va ri muhumelerisi wa mehe haxa Afrika wa vulavula eka hi vulavula na vabohiwa laya va laya a Boksburg la prison correctional services kwalaya ku sasekile maswi kwa ku light ku ri kahle tolo kunene loko ni hinda hi le marumbini va tsuvulerile va hayi man swi tivi ku kahle mi lava yini n'wina vanhu va la tikweni ra kwala ka n'wina mi lava mi tela na hina nkhavi kumbe nta mi ridela alright nda ku ya tlanga ti voice note ta n'wina kambe ni nga siya koho kumbexana hi nga kuma muyingiseri wun'we kumbe vambirhi vo hetisela a hi tekeni wun'we ntendani muyingiseri ivi hi tlanga ti voice notes hi twa ku va ri yini lava va nga kandziyisa ti voice note ivi hi ta vuya hi lela hi ndlela leyi ka nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba swi tikomba nge ti ta tlhela hi va na xiphiqonyana laha xa ti voice note kambe ai kona kambe hambiswiritani ni tshemba swi ta lulamisiwa loko swa ha ri ka sweswo a hi tumiyingiseri ka 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba ndlela nhlekani hi bostat papa mi pfukeni hi pfukeni hi va vona hi pfukela khesa swinene mi hi bela riqingho mi rini n'we hayi no hi timbulavulo wa kahle ni lowu nga ta huma ka premier loyi a tikomba a na kinki lowukulu ende na ku n'wi tshemba ku haya impela u ta swi endla ku tindhawu hinkwato ta ka hina u ti fambile wa ti tiva se no va na ku tshemba ku swilo leswi a hi ri la hi swona swa ku hala ka mtititi a ku na service na yin'we hi kumaka kusuka ka masipala kumbe ku fika kweli ka province hayi sweswiwani swi ta hlamuleka
vulavula hi timhaka ta patu ra kusuka ka Mteteti Botstad swa vava leswi nga haleni patu ra kusuka ka Mteteti ni tlhela swi vula nakambe patu ra kona leswi ka Pfumani Gold Mine ri ya fika aga ngomngom hala ka Bevula a ri endliwe nchumu ro antswa kusuka ka Mteteti ku ya fika ka Magona mara kusuka la ka Magona la swa chavisa Botstad no kwana ku tshemba ku ka Magona ri antswa yini hi ku swibulowana leswi swa kwalava milambye leya va xingwedzi na vayinini ni gcine swi tsemekile kumbe se swi lunghisiwile ni vula ku fika kwalaha Hollywood ka Magona mara kusuka laha Hollywood ku ya fika kwele ka Bevula ni vulavula ku kona swa chavisa Botstad xibreja leswiya ku nga ta ku famba kuma ku karhi un'wana ku ni tipfula ku nga swi koti ku khupika hala ka Mashobs no vona ku tshemba ku pfina leswi switsongo va nga swi vulavula na ku na vatshemba ku hamba ku tivaka ka Mteteti incini xi mi tiselaka ku tshemba hi ku un'wana wako ni rhumela i ni rhumele hungu la i mani ta mi byela incini xi mi tiselaka ku tshemba hi ku un'wana wako ni rhumela hungu la a ku ka malembe ya 5 lawa ya nga hundza ani ka malembe ya 5 lama ya nga hundza vembe xikombiso yi pfule titliliniki ta 5 hinkwato ku hana yin'we yi nga yi pfule Thengwe yi pfule Makonde yi pfule Mulenje yi pfule Magweja titliliniki leti nga pfuriwa ka malembe ya 5 lama nga hundza ku hana yin'we hamba ka Mtititi kumbe ka Mphambo kumbe ka Anthaveni kumbe ka Xikundu kumbe yini se n'wina leswi swi endlaku ku mi tshemba ku swa mapatu swi ta lunga va ta va ri tive loko va kha va ya pfula yi tliliniki kumbe a va yi kwihi leyi n'we mi yi tivaka no loko nkarhi wun'wana ni ku ri premium na ku tshemba ka vona vulavuli wa vona hi wona wu ni tisela ku tshemba na ku tindhawu ta ka hina premium va ti tiva va na nkhinkhi kahle hi swo to say ni va tshemba hi sweswo ku va na nkhinkhi leswi ni swi vulavulaka ni vulavula ku va tshama va tala ka Mteteti okay a nga famisi vona bona a vo luva murhangeri wa rihanyo va tshemba hi sweswo na matshemba swinene tin'wana na popi ra mathupi maswito se mi nhlamurile loko mi ku mi tshami va vona va tika Mteteti ma yivona kwalano mi nhlamurile loko ku ri ku va tili ka Mteteti swi vula ku mpela va ku tiva va ku tiva Botstad ni mi twile papa na khensa swinene hi swona inkombo to mina 0860002543 hi ku tisalana ngona ku Afrika wa vulavula kusuka la Masingita Mall eligian hila hi nga koma insero mgana na FM ku tisalana ngona ku lo msomo ku un'wana na un'wana na hi ra mtlhandro un'wana na un'wana ka ku haxela wona kwa ni kan famba na majala mambirhi lama kambe wena u ri yini 0860002543 n'wangulo we u ri yini loko ni kan bula na premium un'wana sa ni rhumele na ku va ri yini tliliniki ya le Xivulani yi pfumalaka na thonsi ra mati va ri boholi yi heri mati a ya ha ri na mati hi ndlela yoyoleyo leswaku swivutiso swi tshama swi ri koho komiti ya tliliniki yi ri yi famba njhani yi le ku ndleni ka yini a hi ku timingisela Munghana Lona FM 0860 wena u angula ku yini ke n'wana hi loyi nhleka Khalanga papa Mbugile hi va tomi njhani n'wena kona ni kombisa ku landzelela ka mbulavulo wa premier ku ri timhaka to tirha na ku vuyerisa na ku economy yi kula swi kona swi sukela na lomu ya mugangeni hina mimfumo ya muganga mara mo ni kombisa hi ku hatlisa Khalanga ku ri kavula loko hi vulavula hi mapatu a hi xikontiri ntsena hi ku xa durha lexi xi olovisaka vutomi bya vanhu ta mi nyika xikombiso xin'wana loko mi ya hala tlhelo ku va ri le Endova lo rivalanyana vito ra kona a ku ri na patu rin'wana ro ya a phalavuriwa khale ka matiko ha ri va mfumo wa Gazankulu ni hiti ra kona a wu swi kota na ku hatlisa loko i famba ka rona mara ri ri gravel lava nga ku va tirhaka na mapatu va swi vitana ku i regraveling leswa swo mi famba mi ba mukhomili mara ku nga ri xikontiri loko mo languta Pfunda Maria Road xikontiri xa mi xi tremendelaka xo endla hi le Vasasana mani mi ku xiti ngopfu xa le Kruger loko hina hi kula a hi ku hi le patwini ro basa hayi a ri fambeka swinene se a hi lavi leswaku swikontiri hikuva mavona loko mo suka laha ka hina ka Xikundza a ntlinda
mi famba mi ya hala pfano munhu yinda hi le xikarhi ka switandi mi nga tisola ku amikumi ya kwihi no hlamala ku na vana lava fambaka hi swigolonyana swo saseka va kha va hanya tiko leri ya masiku hinkwawo vo swi yini mara mo ni vula leswi ku na mhaka yin'wanyana eka nhluvukiso wa muganga ni nga yi thumba sweswi mi kuma leswaku ku na munhu a nga na titraka na tilori i la ku hluvukisa muganga hi ku rhwala misava no ka ni nga tivi lavo yiva mara mi kuma ku sweswi ku na tribal authority ku nga mfumo wa xivongo ku na DMR maswona ivi munhu a suka na lori a cela misava leyi i kumi phepha a hosini a ni swi tivi ku kumbexani phepha ra kona ro yiviwa kumbe ro issuiwa ivi a hlangana na ti-inspectors to huma ka DMR vona va khomile leswiya swa ku loko i za i cela misava leri i mining a ni hina hi hleketa ku mining i ku cela mugoji nghena le hansi ni vulavula sweswi ku na case yikulukumba ngopfu a Sasalamani laha ku nga pfaleriwa munhu ingaku i lo dlaya xigevenga a landziwa hi tivhene ta 5 a khomeriwa misava and a ni ri swi right mara ku na vuxaka xikarhi ka mfumo wa xivongo va issuwa ti-receipt na DMR na ku endliwa ti-process ku va mbuyangwana a va swi tivi lava rhwalelaka misava ku ri loko ni za ni kuma papila ra le ka Ndhavezitha le ka DMR va ri yimiki tele ku tshweni sweswi na hala Giyani ni kuma un'wana wa tikontraka a ni fonela kunene wa kwala ka xikundza ku hi le tiravulweni fambi ya fafada ka munghana lonene ni ku andla ku fafada hi fanele hi rhanga hi lavisisa se na ku prepare hinkwavo va vengele ka xiyimo xexo khalanga ku a va tisi vuxokoxoko hi ta va vulavulela hi vona ku hi hlanganisa yini ka timhaka leti loko ku tihosi ku katsa na hina va ka xikundza ku na misava leyi humaka ivi yi ya teka vanhu yi va veka etiravulweni loko hi akela masirha hi lava misava yo aka loko ti-RDP tetiya ku laveka misava ka ndhawu yaleyo ku akiwa ti-RDP mapatu lawa hi vulavulaka hi regraveling ku laveka misava yi huma hi kwihi a yi lo chika hi le matilweni yi fanele yi kumeka kolomi ya tihosini kambe swi famba hi ndlela wo yi khalanga na ene yale mi vulaku muhumelerisi va le ka yona hi le ku lavaneni na vona va DMR hi mhaka ya ku tatana Van Roy va nghene moyeni va swi vurisa sweswo swa ku va hlangane na hi mi ni nga va kondletela ku nga yana ni moyeni khalangu se va ti kahle va nghena hi voxe hi mi ni nga va nyikana nambara mara a hi yula ku na un'wana wa tikulu wa mina nga khomiwa Sasalamani sweswi i tswili lero tshwa a tlela kona hi timhaka teto vona vana va DMR va le ku dyondziseni va mani kwihi ku va lemukisa vanhu na ku matimba ya vona na ya tihosi hi wihi ya nga na matimba yo tala hi laha swi hi lavaka swona muhumelerisi va nga ka swona hi fanele hi langutela tlhelo ni khensi ngopfu loko ni hi khomile na n'wina ni ta tlhela byi phaha khensile papa hi swona khalanga inkom sweswo mi yingisela munghana makomba ndlela hi le ku langutana na yona va le ku ko va ku xo hlupha sweswi ku fika sweswi ka ha ri yaleya mhaka ya ku ka ha ri na xiphiqo xi vulavulaka hi xona xa ku ku na vanhu lava va tshamiseka lomu tihofisini ta vona kambe ke hi le ku ringeteni hi tindlela hinkwato ku landzelerisa mhaka yeleya timhaka ta swa misava ku kahle i mani a nga wu pasisa nawu lowu nako loko a wu pasisa a vulavurile ke na vaaki ku vaaki va kota ku va va tiva ku va languteriwa yini loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri bya muxaka walowo lebyi hi vulavulaka hi bya ku va hetelela va tikuma se va kha va rhwalela kumbe va siveriwa ku rhwalela misava eka tindhawu toleto hi lo sala timina timbirhi ya ku va hi fika makumu ka nongonoko lowu cintani mi ri hi nge lungi laha ringetani nethu kumbe swi ringetekini swi nakelerela ku swi nge ringeteka okay loko swi nge ringeteka hi swi tshikeni a hi ringeteni kuma mungiseri wo hetsela ke loko ri ku na munhu loko ku nga ri na munhu yi va ni nghena laha ku na munhu laha ku hava se loko ku nga ri na munhu swi nyika nkarhi wa ku mina ni nghena laha mufambisi wa vanhu rhumele swin'wana ni le ku swi hlayeni a ni swi twisisi mufambisi ni ta swi hlaya kahle loko se ni swi twisisi ni ta tlhela ni swi vuyisa kwala moyeni namuntlha le ku ni kha ni swi landza ni swi hlayeka nharhu ku fika sweswi a ni le ku swi tweni mufambisi kambe ke ni hleka ni Botpet ni kombela ku va xikalavitu Botpet ni kombela mi hi pfuna ku ololoxa timhaka ta vuhosi o bya letiyani kavangiwa na sweswi swi hluphekisa vaakatiko himbi vo endla GNU ka vuhosi a swi ta antswa hi ku hava nhluvuko tolweni kunene tiko a ri na tingoma tinharhu ta tiko rin'we tihosi i 5 and yin'wana na yin'wana yi lava ku fuma se a hi kombela mi hi lavela tatana Bioscope Makamu va ta hi pfuna va mi pfuna i tihosi hinkwato famba mi ya hlaya matimu ya vanhu lava va huma va nga letiyani mi va languta ku va huma ka ndhawu yin'wana a va ku hi le Magor mi hlaya famba mi ya swi hlaya kahle mi ta vanhu a vo lava ku va tihosi i tihosi hinkwawo
hi ku ya sweswi va nga vekisiwa swona a hi ri koho loko vekiwa hosi nkanyana se i tihosi vanhu lava se hosi yin'wana na yin'wana yi na lunghelo ra ku endla leswi yi lavaka ku swi endliwa emugangeni wa yona na ku tatana bioscope makamba va vurile va ku hina a hi ngheni ka swisweswo hi ku ko va xigolonyana xi sungula ku koka tidongi kambe hambiswiritano nongonoko lowu a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathebula a hi hlangana ka mina nongonoko lowu fanaka munduku lawani a ni humelerisiwa hi tatana Patrick Shai na Sunduza wa Kaminga kasi a studio 4 a ku ri na ncindani Eric Mabasa hlulani fanele magayisa hi loyi na mahungu ya misava ya awara ya 2 kusuka kwalano dzumba na mina tata mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na hlulani fanele